E o por pese le lo ua tua. E whaavavau lo na lofa. Fa mai talu lo na lofa. Ua le ai mea uma o la usa valinga. Ia o pese o vivinga o le tua o pese whaaleanganga. Pese whaifa evangelia. E o sofia ai moe na luanga. Ia ua foi ia taimi e lui tau winai o e le fili sa valinga o le nei soifuanga e le whaingofi. Tasile pese manda ia foi. Ia mafatunga o le tua. Ya fatunga faleanga e momoli mai ai upu fa malo si au upu fa la i au e na ua tatou tu vai i le aso se furu ma le tolu le nei o le aso tofi ya be atu i tatou waso por kalame pe yo na masani ai aso tofi le nei se furu ma le tolu o le masina lona tolu le nei tu sanga lua felu se furu ma le lima to o ona le nei asiata o se mai pe au mangalu ngalu o le ea tau tua o esa moa ma faa wau tiu te ma fai vai pe ona te tofi ai ya malo matu fo i vala awina e tau tua le atu no yaso uma o le vai yaso ya e faa vita iai i swinga o le tulanga o so te inga fa nei ona po ya ua ma fai iano te fea rua i o fea le atu no o le lalo langi ma le atu vasa o le nei atu lau lau ya a tu sai ma vanoa ma le taimi e le ma fai ona tu ua le porkalame o le taimi la o le wati mo aso faiso o le tatou porkalame pe a au tera noa i le aso tofi. Ua lua se furu minuti uti ai nei le tula e fa. Ia fa marulu atu. Ia o le sa o turituli mai lava. No fa pea. Ia ai wa leva se e kot fada. Ia ai tasi la lea vaenga. Ia i ono nei tangata ua matutua. Ua faifaianga io wa le fetau i fo i mo lantu a o so ongo ivi wang silo ai wa va fa mai ala va sia mato wa ali tai au ma le usu fa alo alo le no o matai uta ya me sure community sa mo nei ya ile fia fi le ono ya ono la uta talo o te fia tuli mai le porkalame ya o maua mai pe o te tuai pe se furu su 5 minuti ya lo la ma va pe o e va venga ile o di o le ya tau ma sa uni o e fai war matu porkalame stofi te tas o le wo lo ai e le o yai so fa tu e le ai se fa tu tuanga i tamaia ya ole me ale wo lo a e le ai se sianga va yo ya la le wa tu vai tatu porkalame to titi le verma ta vale taile fionga le te fono ya le fionga ya mata ilinga pasi toma ya le kipinga mo to va ai le ave foi le sau le transporter io e o mai mori na la tau mumu le sama sau tulinga me vatu tamba na o ai o vave le porkalame le ni va ngore viafi ia malo lamba na tu matu tala no fo ima fa pe wai wa leva na i ofisa ia o vai to te ai le file uyo le ia si fa foi ngai me kai kasi ngai uso talo fale sa mo i le fa so ngo au male atu folasa ia mai le fale di usa male fale tau wai tu tau tagata io se ia pa ia le fale to pa au le ala taua ia manu fo yo malona to wilo ai fili ma pulitu fatalo fatu ia a fai fo tau te tano a sua ma le vai fanua ia fo mai tulangi ia no leo tatu te fai porkalam ia ele le malo telo meleki ele nei vai ngo le fiafi ia fa fitai fa malo sa mo le pale malo le ngalu lui malo le tau watai i fai va matiute o te tofi ma vala wina ia le tua o nisi o la tu ngalu e ngalu lui lungo le ia o nisi o lungo sami po le vasa o nisi o lungo le lau ele ese uma fasino manga o tatou ngaruenga o nisi la tau te ngau le vao o nisi e faa e le tai o wa e favor tau tua o nisi e ngā lulu e ofisa e ma lulu lava e le ai se pefu e o le tino a o nisi foi o e matua feto ai ma le munga la mai lava i le tai au e timu ia i le aso atoa pe matua ma lulu wina fo i swing o le tau ia i la tau i tunu i fafu ese uma faiva tiute ai ele tali tonu
ia faia le ngol por kalame tau te ia fai vole de fiafi ia I tiute manga duenga fio yo jana le lei au fai ngaru stofia le tua malo le pale malo le fato toa malo le ono sai ia I foi tari tonongo asiata ia wa e foi fanua fai vo mlusina sa fia ngai ma pale fia ngai ma o tou fio yo le jana le lei wala to pito la au mala to fatu ai na tausi e le fai ngofie ta ilo il fefe wa mio il tino na ilo il fefe wa mio il anga ia a talo fatu ai le fio yo le tala le lei o nei le fia fisa mo ora man to filo inga male nu o matai uta ma to filo I male sunga le fa fe ngainga re kalesia Yesu Kristo lo yo so nga dai por sunga le pikopo Bishop Savainaya tu yala saula uru Savainaya ia ma le fretua ia siniva ia o le sa tai matali ia wa fo I le nei aso I le matou filo inga ia ele o sesi fo I o le uso ia mai sio matou wa no fa pele pele nganga e malai sa tu ia tua ia tu lo le fio fa tu puinati ia mai se fo ia fio fa se furu se fe manaia ia e fio ai Savainaya o te pau nganga e malai ia wa fo I le launga po le puipuinga matale ia no fo la valea wa oe to o nganga e malai ia o le tamba fo o le tamba tau manava a wale fio anga o lima ia fio ai le tapa au o le la tau o le tonu mai pea ia ia fio ai alo tama le langi ia ai mai se foi ia au soli ia matapa au e tu ai le launga for sar fonga papa ma manu la taua ia ma to feilo ai foi la ma le maniso I la tau o te ia le fio anga matai po no matai so nga le a tau tani mo le fio nga ia leota Rita ia ma Rita ia thank after what feel I si o to fine po le tina ia aspa io Pamela ia feel I for yana nei ia mis to fina Doreen. It was great to see some of our loyal and faithful tauta ia fans ia nga tai le ma to feel I for I ma u kama fa le ko ngai o ngamulo ese bishop mutangi hena ora ori fa de ko ngamulo ia feel I for I marsunga ru filufi ia ma role launga sala unga ru filufi nei ia wa fo I le fa feel I no le fionga ia vui ia Sophie ava ia sia uso ia na mulo ia fa tai fo feel I male tofa ia tuiloma tama ia fa mai o manuole tuiloma me tai tuunga o manuole tu sivi fa ngota I tai e lua fiolai io po angi me ia ola fionga fo ia misa la au no fusia ia finally we get to feel I nei fo ita mali I longa I tonu ma la tu I nei uta ia trenga ia pa o manisi na fo sa seve manisi sa matou feel ia feel I fo I maleuso ia por tofa ia fio for sale ite o mani ia o le sa fia ngai ma le folfolai no ava wale ali tau ia ma le fio anga ato ma lole no sai la la fa yevanga I o le no fuanga sa matou filo ia o manatu ia so sola mai ia o so se fai por kalam ia wale nei fiafi atalo fale mo o to uma wo ma pa anga mai I lungo le por kalame o le tauta ia e ma le malo tauta ia e ma le manuia ia I le lofa ma le anga le lei o le tua e ei foi lalo tari tonunga o tauta ia e lau fa tama soali inga lau sairinga malo lau fa autu nga singa ula I le yaso ia ia I le manatu ia ua lau I ula e po I le toa wa e fia e pe o le tangi le teine o meto le si ua moa ai a fai fo I ele I manguia au kau mawhainga I ringa yaso fa tili foi mole aua e te fa sala I taimi ona ua le maua se manuia io e au te toi fetu ule ne yaso ai fa tili au foi mole ai ia e toi oso fo I le la a fai ngaru ia ku ngei ele I maua ko e kamu fai ka a fai atu tai au ele ai lava fa tili mole vai so fo
Io ai le o fai kwa ele io e mai ai sanga fai nga ki ia le wai alo le soi fo mo le langi ma ai o tele ia lu malo longa ilo tele tununga le uta unu ia sia vaenga ia mana matou tafa to sunga ia Godfather mi se fo sunga li lo ia si fa mo mo atu nei aso soi fo ma so fa na ia io lua lava aso soi fo i ma so fa na ia ona tatou wole le malolonga tatou foi mai fafilo i sunga li lo ia sauni seleni ia me se fo Godfather pe afa pe o le ua fa tanga mai o la teitu o lu oi o le ua i tonu tatou o fisa utu le nei foi vanga o le fiafi o le aso fa na mua o le toanga o le valu se furu mo le valu o i mai se pakipaki o i whapapangu mai sau lavi lunga ona ua atoa ele fionga i atuala tusitino poto sulusi. Talo fai si o tamaya bafilo ai temino umalanga tua i oi melepone. E vivi a e o mantou loto i le li. Ona olona lofa malona anga le lei ia i tatou a upore pese. O le aso le neira fai i ova tatou te oli ma fia iai. Ina uaune mai e oe le tamā peleina. Le aso le nei, se folo mo le tolu le masina lo le tolu por masina o mati tasi iwa tolu fito. Sa eso i fua mai ai le nei o langa whainga tā. Wa atoa ai lo valu se folo mo le valu tu sanga o lo se fua. Ma tau te mo moli atu ai alo whaanga mo o le te mapeleina tuala, tu si tino, poto solusi, mai lau whanau peleina, ma le tina ia whaolo viki. Ia, mo moli atu ai mo ulo whaanga ila wa fionga tuala, o oe o le saori. Pa ia wale fio le ainga whalangi langi o le aina na masai sai le langi. Ia, wa tuala ilona wharis fulu, fio le sao talai, ia salai ilona fulbat. Ia, fio fo ile au saan muri anga me tapa au. Ala la ta ila, ma tua fitalai ia te vanga ma veifale. Ma upu ia te oi saan muri anga. Ai ole father-in-law lea ole tama ia Elvis Molly tui vasa. Elvis Molly ia whaftai i le tua e ui i lou ngutu woso ma lou whengatani to ina. Ia walava le varu tu sanga i tautino mai ai e matua le malo lo vai pe a sona. Ia i le tautua ina o le fionga ia tuala. Iyo, ma wa amatano u ai atu pe wa tau omo le to o le to ina na o watu o lo sa sao. E falling mai na o le sasa lava yo tapu vai. Manuia le asa sei fu ta mama to e tuala. Tua i tu o le to o Elvis. Pe a fai fa longa ta. Ya, alo fa angale na ma ya mai to mali e taua ia masauni mo el tama to tuala. O le sia sei fu o tasi leo tina e le mis e ala usu le tauta ia e breakfast le tauta ia e lunch le tauta ia e dinner le tauta ia ioi e midnight dinner o le whamarianga le atuanga le valu se fulu tausanga tina pleina ia fionga ia tamasa i lau fionga asinua nua fo ialu tau ili o e tele le atuanga o lo valu se fulu ia sa tatou militino le asona nafi tatou fia whaafitai Missouri o moli atuai mara ufa malo mara whaafitele ia i o tatou a inga uma ma woma pa anga i lungo nei proklame ono lo toa lofa le fionga ia vui mara matu ufa i malangatu e ui wa ufo i mai wa matua ma o sia uvae mara tino ua pei wa uno oa ono lo toso na talomi o ia ai mo moli atua whaafitele e tu sai o le tatu ma taka muri tele lo valu sul tu sanga o le tina matua ia hisi nua fo yalu tawili ia me se fo ia o le wodi ia kausia ia le tina le wodi ia faia va ia o le wodi o fa moi po le te vau io e lua fata alu fatele e me te o wodi ia mo ia lo fatele mo to uma me se fo to fa mo to fo i Victorville ia me se uso ia Pukaro lo fatele ia fa budia ngole sui fu tina ta totu malonga foi mai e lo kar konga
o le o tatou ofisa ka fana ya mai so tatou loia ile dei vanga fiafi. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e losful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia to foil e te faonga ina so se tavale ma bawailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikile tavale mai le malava lele faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe momoli to foil faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yai le fa mama avenga ma de tuolo yele tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. O le fine ia Cecilia a Young ia ile nei vaenga o le aso fa taile lofa maneanga le leo le tua o maua maulia o le fine pele le fitu to sanga o lo soifua ia fa manuia le tua ile olanga tupu ai usitai matua ai maisia siutina io alo fanga ma fa manuanga mai na yo matua maisia siuta mapele le fionga ia te o flafu ayang ya male falitua ya mase fo yo uso matua fa fine lo fatwa ma asiata male proclame o taute ya male au kirkiti a doa la valiliona mai laudi ya mo o ele fa fine pele a toanga o lo fitu tu sanga Cecilia ayanga ile ne yaso fatalo fa feilo ya tu ya o te ulua le uso la usunga godfather ya le ya tawa bisi fo o le sunga le lo ya ma lo le soi fo maua a fifio mai e lungo tatou proclame. Karofa aziaka ma ro soi fo vai aku e sang-sangi mangia so ai wa vave sau marolonga ia ai fakai o leo kako felo e mongia ia fakara fo i fa fo ma ko mo yon kupu mo e yon kurang fa lupe ia ma ro soi fo mo ma langi ma ia fakara fo le kako usalo ia ya sauni nei kuraras. Ya, fatalo fa, dia taua fatalo fa lo suga sauni mana ya mayo mufisiua. So fio mawala u to fa le vai malai, ya va pe fo ile sunga le ya tau. Va pe fo fa fonga ngala tunu i so se tafa a mata mai lava ya ona tofia le tua. Se yo o tu i tupu mai o tina mata mama tua o fale tua matausi. Se o la foi malosi o so se afio anga e kalesia ia manai fana witi e o le foka o manga fai fe au le si vai nga le nga mau fa ia se fe au le ya ko nga fai se au fe ai fai fusi wa ma fe amuia oe asiak wa e venga uma lava ia kisia kamai kai wa ga la ko vui ba baklong farkua fio lai se iko vuia oe menga wo o ye ma lo fa te pa wa le o le mena do mata ia mai la umalanga atoa le ai pa wa le vai te rua ti ro mai na o le nga o le kisi ma le songi ele ya ni si me mana na yo rua mai tu mai no comment ya o ya ke me manga ia la o menga le mon ko ngi kai ia la ngo isi me ia kwa manga ia wa me o mai fai o ko fa fianga ia ko kumu mai la kungu ia ka me ku ngari kele o le salu vole le salu e menga ila lo pengira pisi e menga ka salu alo fa taya le atau o le mele te va vai to e fai lo fusiwa o le matuati a polo a fili lo tau pa so I already said I have no comments. Yeah, wala bea tu i fuama. Wa sisi la tu. Ole na vai tu lo na open mai lo tato kema tu lo tu fa pe we. Ale ole fai au talai. Ole pikopo mo no fsosani. Ale ole e pei ni tangata milionea. Vai la vai o do vai milionea o do vangor kengia o fongor paki fofo ile. Io, ale sa wala tala mo boete mo e o so mai ia. Ai uio le wo vai tu tau tupu le so sa ale sunga le lo ia ai pe ole mamafa o cases ia na te tau faia le ia tau le leva ga embalanga. Ya, manga fo. E le lo ia nga siri mai ke o kala kuanga.
ia ua whakakupulo o vai e aku ai kana for the racer ia o le kali ai te lola o lo mavui o kango sia o fiu ese o iska mio ke ara balu aposia e wa foi ese ka ko kai e menga ka o koiro misia ke le o e mo e mal fio fo ya bui ma lo malaka antua tele fa ia sia li foi sia foi le ta o tu fai do atu me la mate vivio ia ai ma ai fa te tele o lo mo le tolo fanga o nisi foi o na estete sa matu ta miloi ia ma fai malanga ia lo sunga e ia lana ia lo me alo fa na fai me alo fa mai ia le fionga te fono o le mate isautu to tasi po o le mata falele ai ngor fa tu i Missouri le fionga plate i vao famboy e me alo fa na mai e vatu mo o lua e ia ro fusiua e mai lai o le officer foi le museum library museum foi le prestige me to tia le o Harry Truman o lela o ia te ai ia te foi la faitalia o le o atu malele o atu o na wa vai atu e ruanga e fai mai te pe eu te tauto e mai salo le batungo me ia Oa e ke foi me foi so suki e ka ko inga fora ka pokalama o foi suki e tau ile lei io e foi ai ona o le foi la tatu wanga le manuru ia ai o le fa tai ono o maua tatu lau ele umi foi so tai mirunga ia e ona rua fa mai ina no tatu pokalama ni manga o le fia ai fatalu fatu ona ua vasi unga so tatu balabalai o si vaenga taua o te fia mana oe tau te fasua o te rofoi nai ai nisio mta upule ya taua ai foi nai nisio vaenga mfona e fasua so maia ona ele o te namare line tūlanga fo ia i le pisi ia tia ui nei na nisio se vanga nai nisio vaenga lai ai au ia ilavani nei mta upo na ua e tape na ina e msifora fionga i sunga liloia ia e mawhaiona o mai fo ilunga tatou te tala me fasolo ai lunga o porkalami ele nei vanga na fiafi ai sa ia i le vaenga sa o tatala ina le tapuru kalamele a taua i le vaiaso na TNA. Sorry, not the version TNA. 2 days ago, la solua. Ai le ifaya le sports tala noa. La na mai a ona auto e fiso ta ia ila ia lea. La nga sa o fai lo atu. Se tasio vaenga le mafa asoa fo i male fionga minsta o ngā luenga o lo iai. I tasio lana malanga sa malanga i fai New Zealand. In fact, o langa malanga muli muli alea. Na ngata mai ese mato fa tala noanga. Lena ia sa ngo mai ia tia ma fa pe mai na faila na plan nga ia sunga le tei fono la au le malito o la nga plan le fai o le a e ono le palo ka kili ka milo mai longa ia le au ku kasi ia ai tu mau pe ia sunga la au le malito ai tau ave pe fa au fast ina ia ne ke wo yese me tupu muri muri po le alava ia ona merge la ia o mai na to la ngolango le fast sa umal por kalamele ai wo manatu se yo sa ili pema fesilia tuanga ili tei fo lenga ua umal por kalamele I mo se taimi e verify fo ile le tango fesili ngia se fina ngalo le fionga tei fo na mo le taimi o te vilia tu ai ona swing o taimi I nei ia ma fa so ma fa manino mai ai le fionga le tei fo a ton mo le fina ngalo lava le na ia o le o lo tu o lo minsta o ngalo ai o se upu se la plan ma se la vai se tūlanga fa pena e na te le I loi na ia e le ia I fu se taimi na la fa soa ma fa ai loa tu fa pena e le minsta o ngalo po le to fa o a mea o le a la fa ia le plan le ia lo no wingala ia a ton no ma fa lava le wala nga sa ma fa soa la fa si le fia Te lo le silfia la pule, le tatu pule le fionga ya nai. Le nga o le sa matu fa so to lua. Ia fo ile na o mai at por kalame. Ia sa no mai ai fa pena le to fa ya olo, le fionga minsta. Ia no sa ile tu la se fina ngano le te fono pe fa maungia o se la plan le sa. Ia ele ai mai o ele o si le fia, mai sa no mai le fionga te fono. Ele sa o le fa metalanga la tele itala noa. Ia longo winga la tau na amata ai le vaenga o tatu fa so mani so mtau. Ia te rola o fa to fa la inga la ia mafufu ngala vai. O le vana no fo male ministala to. Ia te lo fu pe ia o le vanga ngofo ia
ia le ki u ia ofia me o ai lava o leva lava na ta o to la tu fufuanga ia ai ona o le tau teu lu ma fale mai o matu fasoa na mafuai ona sa na fapia mai ai o la sa tala normal fiona telefone paula na vai ngai e fa i lo atu ai il fa forma ia ele o sila fia telefone sa ia se plan fapia na longo ina tu ai ia ele foi se vai nga fapia na tu ia tauti amata mai ai lua afionga ia ai ele fai so fina ngalo la ofisili avatu momo ora ofisili la fionga loia o que ro ofisili le tele ai fia mam la mai la tu o le la fole fa ku e se ai fon fikalai te ena fon fikalai im fai na sa no mai sa o ia se sia vangoa o malo ku fa kasi male HRPP wa pe o le wa tangia mai o se lato tau mo fainga tu fa tasile le o ia se sia la ko wa vanoa o ta mai le fa vai manisi o tu la fono tu mau manisi la ko tu la fono e ia se malo si anga la ko ke removing ai fa per fon fitalai amata mai fa on mole fatai asiata o lea ke fesili mai ngai ua makalangoa ma le sunga ia le ata ua ele o e fiu so ele constitution space se vai nga mafai se au wala fa pe e ave se le fon kala o nga ka ko le article 5 o le fa vai a lai mangingo le au wala mafai o nga ve se o nga remove le fon kala po o ia wala ele ko fon kala se kangaka availa le fai mai ele le vaenga faiva le election of speaker aka ko wola e paua me la fai mai ei pe afa pe o ele ko e fai pule pe afa pe fo I o appoint o se minska e ka ke kau fiura ka ma fau po a kongu vaenga ia e finga o mai ei ia fia me ma HRPP e ma fainga ko ave se ale fon fekalai pe afa pe ole au mai fa vai e pau yo ma fuanga e ma fainga lo ese le speaker so without prejudice ile maka por vaenga le ka ave le ko ia ke au ia a vakungire ko e ia ngai se si maka upo e on fisilingi ale ko po ai kongo ale vakol maka upo kong man ko fo ia ka ko ma fo fau ko ile kula fongo fenga pa local le vaenga kasi fast food o lai mangingo le mai ai e wala me fainga ve o me fai pule mo ko fongo sa mo ka ngai ma lo le fainga pa local fai lo fa ka ko ngai fa ka ko o ile o ngai e ia lo paki ele ma fai fo ila ngai lo se man paki ele term pa mingi ele run le kamingi o le winga o le melo ke ka ma fai o ke ma fa fa ai ma avenga le ka ave le maka upul fa masingonga o ke le lo ponga fe o kula fongo o le fa vai o le ku le kom fai vai nga fa nga ava pe o le fai mai le maka upu fai o le fa vai pau yo wala mfainga ala ko avc ai le mfainga su ye le speaker o fela isi vai ngole o kula fongo le la ko fanga so fankai and I think ola wia fa so ya le ya tawa makele I this is where politics is getting too deep in the dirty side and I think ole mele kom fel vai ngale fai ole track o le issue sa o ai ka kaunga va ai o le fesili fai ngo fia le la aske ale ya ka o piki mai se ko ngole se fai le fesili le pe a o ila le la ka kalongo ka wala ya olo wa sale nga ngumelo o le fesili ai ava pengila o fon fekalai se sa o la o fionga fai pule o le kumalo sale nga ngumelo o le ale paki le ke yengi kongon palmenga samo that's very simple o kalila
A kali mai la va pela ole fionga ya olo ia le yaka. Le o kali aku e paki o le fast. Mankuala le kali dia. E mawhai e yonga afia olo, we are running an example. E mawhai nga afia olo I kula fongo wha palimengi. O ngā pēa wha pē kua esesi o le fast wha pēa lau fionga fonga whikalai o lewa contempt le palimengi. Ua pepelo le whaipule o sālenga. Leanga ele o ko iei ko kongo pepa ale fast. Ia le ingo olo. E ka kaulola ia olo nga kango e prove. Po iai pe kongo le fast. E luala me iei. Ua pepelo I le palemenge, ma e whaapea lola I le fonga whikalai. E mawhainga e provinga o leke kongo le fast. Ia awal pakinga ngosa o kongo le palemenge. Mankuala le whai maile kasi fast fulu o le kula fonga whainga paloka. Ia e ngofo pe le pakinga se ia umale term o le palemenge. A o le ia ke au. Pepa ngā whamaungia mai ei. Ua kuli o le paki, o le afo ia le lisi o le paki ua umanko e lesi kalainga. Ele o iei le suafa o whaipule o sālenga I kong. A mawhau ila le vaenga lea. O I fo I ongo a fia ai, pe a whapeo fia me, po ai o le ko ongo le lao e awe maka upu e winga le whawhikalai. O ngai whesiringi ai, o le a kongo le pāki le ke iei ma le o oe o se private citizens, po o oe o se whaipule. A ve ese le kofi mingskawa, o kofi ngau ia o kofi er malo. O le kali lai whesiringa, e ongo a fia ai la kou. E pei o se, ia ki au we have to stick in mele kula fongo. Leanga e kau ke olo e kakau mawhai e sa ili se au wala e achieve ai le agenda al kangaka ko akas. Lunga wingo mai mausa o kula fongo yang pasi e le mauka fongo Samoa. Malo, whaftaile e tau ai sa whapopo ai le iedisi e li whea tua sa whafsi. Ai o kali aku lai le aisa paki. O lala me kupo venga. E kali mai loa la le whaipule a lau fionga whankalai ua le isa paki. A apa lor fong whakalai le vaenga le section kasi whalua o le kula fongo whainga paloka. Ma o kasi whalua ngai whamakala mai ai, I refer la kasi whalua i le article 46. Winga o le isa paki, o le ala la charge o le isa paki, alu ese marwhalafongo o le akungu. Like in simple terms. Ele a ngā lanko e o ngā lola, o le fonga whekalai, ngā ke a vea le kusi le head of state, o le whaipule mo le whakainga, o le whaipule o le kumalo a whaipule o sālenga ngumela lua. O le ua avangoa le ngofoa o le kumalo, o le la whaile whainga paloka lai kiki. Ia, e mawhaifulai o longa koe alu e koe run mai ei, a e ka kauanga i se pāki. Leanga o le requirements ngā lea mai e le kula fongo. Anga whapea ngi, e leo i ese requirements whapea ngā e mai le kula fongo. E le mawhainga o ese vaenga le kuko kasi ala ko. A o le, e kumakila ia pea whapea e mawhau e kuko kasi. Kumakila ia pea whapea e o le HRPP. E kumakila ia pea whapea e whaisela ko pāki. A o vaenga umanga le whaasā le kula fongo. E whapea ngā whuila le mele lo ke mawhau e le speaker. O ngā lewa mai le vaenga whaiva. O assist le speaker to be a member of parliament. Since when? Pe a whapea foi. E le whaiva kolu, whaiva pui kolu pui pi. Pe a whapea ua appointed le speaker. E a vea mingska. Since when? O fesili ngā fesili ai. Mai ele o iai se kali e whamania ngai se sio ia vaenga o fesili ia. So, it's very likely it will be unsuccessful. Ai ala le vaenga le... Sorry, sawa e? Ai whawhera le mele whinga ua koe pal mia la tau ia fia me o au whai unga la fwele upure e tau. Le whamai o au whai unga white e nai. Wa whai so o a turou, wa sau ngā so o pal mia i le melea. Ma whai aku so o ia i whawhikalai. O le lafo lea le kau whaaku aku e o ngā oro whai ku au mau whai unga whike ngai. O iengi ngā mea o karango mai ingi kula fongo e whaamaro lo se speaker. Those are people's opinions. Ai le o iei fo ingi mea whapenga o akangia mai le whaavai o le kungu. But yeah, entitled fia me langa opinion. It's how you make an opinion based on either o laiengi me whamaungi ai or your biases.
But if that is Fiame's opinion, mangkua fo ila yang wali le solua kasio yang wali lua felua lima. Ngai yai se mafau o le afionga sa whaapiko inga ua le whaia e le fong whekalai, longa kiuke pe o mai kula fongo inga ua mau ki ngoa, ele ko yese paki e Fiame, ele ko yese paki a olo, le ki nguu, mai la ko umai nga kuli e fast. Ele o le whaai ku au fuilanga o le fong whekalai ia Fiame mai la ko ui ko lima. So you have to look at how you balancing these type of arguments. O le whaingo fia ia kako, o ngā kako kalia inga ngi whamakalanga e mai se kangaka o lai ingi ko whinga mau lunga. E whape ngā fo i le mākou i kuwai o lo ia. And that's why e kefu o ilo ia, pe a whaingi lak whamakalanga. O ngā o lai iai le tik, whapea e trustworthy, le profession, not the person. But a olo lang kako wa ai i analysis, ma comments, ma opinions, ua kau mawhai li lifa i le siku. O ngā koe lola ia le o le profession ia le whainga le opinion. Ai leo ua sa wainunga, ua personal. So ia kia ula umafo whauai. Ngā makua ia ka ngia la wale so lua kasi o yang wali lua whelua lima. Ua li lifa le whong whekalai. E keu luma whale le whainga le maka upu. Ai makua isa step par kula whong. Ai le lau ka mawhai ia le awhionga sa whaapiko e whai mai e kula whonga e se le whong whekalai o ngā ua whaiku au a lava whamakalanga le o mai. I don't think that is the case. Because e mawhai fwila ia leo ngā whaapea. O le ke sila fia le wale e sau paki as we demonstrate le whesidi e mawhainga whesidi ngia i la ko wale paki. Le la ke sila fia o le e sau paki o le carry on na whaapea whainga o le ka ingo le kungu. Le carry on na lo ngofo i lo ngofo le kuma lo kufanga without any legitimacy based i lunga le kula fonga. Ma lo whaptai sauni, a mawale avanoa, o le si vaenga ia o loela wakari e le whaavai a longo winga o ngi mawhauwhaunga ia whai wawale o Fiame e tau whaonga ailo na tofi whaapale mia e tau sawa i mana mea o ai a white na ia roinga lai le o e le senga me o sa pela mai e si kula fongo. E ila le si saunoanga na watu le sui pale mia. Le whionga e tuala mai sauno whapea. Doctrine of necessity. O le ua toi manu mai le upule runga. O si upule nei sa angi-angia i le teimur whaitautonga i le wharie. A o lea la, whawhaingo fia i le whamitala ino le tātou mata upu. A o lea la, ua toi manu mai runga le upule le doctrine of necessity. Ina ua saunoa ai ia tuala e mawhaia i le vaenga lea. Ona whaamalolo e ala mai le tūlaifono le. Ona whaamalolo e isi whaia lea vaenga e apalai le doctrine of necessity. Ia i au le hale i tū o le doctrine of necessity e whaonga i maka upule la vese ngor whamu te laifa manu mole. O le me mua e kau ke vai e o le ala winga kongo o lea term o le doctrine of necessity. It's a very o le maanga ia pēr whaanongolongo. Kusa e se whao winga whaawhaingo fia o se mea e kalawhianga iai. Because o le necessity koe kiki a kua oi, pe kua oi fui. Ma le upule o le necessary. Ai o le whaungo a ngei doctrine. E ngai mawhai o ngā whao ngā le mea e whikau iai. E leo se kula whongo. It's a doctrine. It's like a principle. E le iai fui la se mea la kako whaapea i o se kula whongo. Na, mai o le mele ke le ngā whao ngai kongo whamasingonga. Pe a whaapea i eise mea o lai outside o le kula whongo. Ai le manga o le lo ia. E sik le e sik nga i le whamasingo. E whao ngā le power o le whamasingo pe e whao ngā le authority o le whamasingo. E whao ngā ai ngi mea o le whekau. E kule ia le case. A vese la le whamasingonga ma kulanga i whamasingonga le whanganga o doctrines ngai. Au maila kongo o le palimenge i so o se palimenge. O le a kongo le basis o le whaonganga le doctrine of necessity inga ima whainga e se whong whekalai. E koe fo i la ia la whamakalanga, ma la uia wa ai. Without me being prejudiced, e le aso lua kasi o yang wali lua whelua lima. Nga necessary i le whong whekalai inga wa ai kula whongo inga ua inga ua ia maua inga kusi mai i le paki i le fast, o le majority i le fast, loa malilie e whaakea le koa ongo lea. It was necessary on a life medical la fongo. However,
he failed to execute langa pao ila lo kula fongo. Afa pengi la fa ngale doctrine of necessity le kalango mai le va ngale ave se fon fe kalai. E lau ki agree la sa kaunga fa ngale so lua kasi o yang wali lua felonima. That is the question for them e kali. O le mea foi la ka kaunga va ai. So o se fai unga la fai le executive le ia le palmia a mingiska ma so se makanga luenga o le malo. E ma fai unga ave le Supreme Court e fai le judicial review. Ongo ila kouia o le process le Supreme Court kosa it's a court case. E ave e sikai pe ua saonga faonga ma fai unga le executive include ai fai unga fai palmia ma le marka pengika. So I can't see le necessary o le faonga le doctrine of necessity. E ave ese ai le fonga fe kalai. Onga o lai fai mai e fai ku au. O ai le fai ku au ai. A ele fai ku au le fonga fe kalai, hence the reason why they still remain in parliament. Le ko aongo le e kau ke kalango ai. While it's clearly say famakala me kula fongo. Ale ai sau paki wale ko e valid for ilo kofi fai pule. And I'm not talking about Prime Minister, I'm not talking about ministers of cabinet, I'm talking about I lo kofi fai pule. Le anga ola spela sa o me kula fongo. So I don't see the necessary or the doctrine of necessity, and I don't agree with it. Malo fa jai no winga la wa to fo ila il sami le na vaenga ele o yiso na malo si anga ya no winga pe ya fo le vaenga le na sa no ai nei o fa nga mai fo ila le sui pa le mia lo na to mai fa lo ia il tu la fono e ka wai mai ai ma upuia ai le o tala fea unga ma le mata upu ele o tala fea unga fo i mare no foanga ma le tangata le tau fito i tonu iai le ataua ele o mai ia le kari olo ele fisil mua ole kali le mga misik se fingangaro loia la kari olo fa pea ele sa pa ki e mako sosi le wa langolango inga kongol palmenge le alinga mafua onga palmia pea ia fia me wa lua lafo ke kele lava o le lava e palmia fia me longo winga i lako fala popokonga po se lako asosi wa kalia el palmenge ia le vaenga le walko ye ia male malafenge male malafo ye lua le wa kafea ai fa ku mau le palmio funganga fia me ai makauria foi o paki ia nga sustaining le palmio o fia me o mo kwa paki ava peo le kalila le la au mai ngei e pawala le ko inga fasili foi le ngale skala ko osos ele ngale fa fenka o fing of city ngale skala ko ososi o se paki fa politiki o a political party o nga ka ko va ai le section kasi fast full o le electoral act la sa wai a member must sit in the legislative assembly as a member of the political party which appears on the ballot paper when that candidate was elected for the parliamentary term. Ava pela fe me le sosi. O fia kongo fas pepale kusi ele ko le kusi ai male skala ele ko sos. Masi fo, ai am karis fo. Usala ele mafainga fa nga ava penge yo o olo le o le fonga fe kalai. Sa kingi ave fafo. La kole ole winga vanga la uia vai. Ole kele ile kami mau ole fonga o fai kula fonga Samoa. Ole kama fai justify le mea el mako ele make sense. Onga ole mga mia mai kula fonga. Member must sit in the legislative assembly. Lefa mai ole sui fai pule ka kaunga sa fai ko kongo fonga o fai kula fonga ale kongo. O se sui fai pule ele ole kom fai fa Samoa ku fa fengo fie mo o se sui fai pule mai le paki fa polokiki o lai e lunga o pepa paloka inga ua filfilia le candidate bo le fai pule mo le pai inga ko parliamentary terms o ele ma fai inga e move so isesi laiku le kasi fa o pui kasi isesi laiku
Ava pe mai ngai o le yela ko asosi o le la le skala kai ao. Le ko kilo kala ngoa kai ao. Mai le mafai funga le skala ko asosi o le run le pai inga kai mingi. Le skala mo le fainga pa lo ko le lua fe luongo. Ai se upu ia fainga le pai inga le alu kai mingi. Le ai a ole mai ala pisi kon mo fongo le ku. Pautai sauni. Ole si au fisili. Le ngolo upu moni wo va ia tu mar fanoa. O le ua militino o fai kengi fia me mar HRPP. Now, o vaenga lu all of si. E ma fai le ko inga affiliation fa pe nei, knowing o like claim mai la ko wor fast la ko. Ai ongi mea la ia e kangi ai principles ma doctrines ale fast. O le ua koe fo i le pua inga vatu fa fonga. Le ua alu koe miri kingo mo kuila epa. Aru toi fai tonu ma toi e tulaua. Pi fa ao ioi anga i o. E ma me o vai mo mona la ofisini le to sisi la mai ai. Ko sisi la mai. O fese ka i sau claim mai o she's still a fast leader. Ai makua that's an insult. O la o kikiro lea. O le insult le mea lea. Kusa o no fa kauka lea. I le lima nga ku ua oi o. Vai nga mua la la ofisini. E ma fai ngi affiliation fa pengi e kai mi e fa pengi e fai nga maro fa ke mo kala si fa pengi e o mai pe o ringia mai fa foringa mai o lai against each other le fai ngol malo ai uma e nga lu le fai kengi mo fai malafo ia i or speaker a pa u e se speaker le o le a fa speaker mai o ko e ma fai nga kupungi me ai e se va ngol kula fono te tauai ona matua tapu nei tu ai nga fai nga fa pea. E mwhainga nga isa ngō mai le affiliations lea ma tūlanga le uwa vai a koi. Ora kako whainga maro e uwhai whaasa pasui o le ua e sere me ukulanga mai ai. I le vaengol wha vai whai upus furkolu o wha vai po le article 13 o le wha vai o le kungu. Yeah, le mangingo ia, and I'm talking from the kula fongo. So le mangingo mai ia, your rights regarding freedom of speech, assembly, associations, movements, and residents. So isesiku, po le ala wal polo kiki e kungo le mauka fongo le kungo. E le mawhainga kau fia ai le alo fia me, kalongo mkula epa, you know, either personal or politics or whatever, we cannot say se le mawhai. Onga o lau o esa lo konga ngā lila lo le o le whawai, as a person or as a civil citizens. But given i la kou position se iai malako kiuke i ko kongo le malo, e asal whaiwai le asal masalo. Especially ia le wai mangu o le ile whainga malo o kaimingi, lua motions, ko ongo le ingi, le esa whai le ingi awangi, ngi paki, i kongo le palemenge. E fesiri ngi aila is not about pe le mawhainga pe mawhai pe le mawhai, but e fesiri ngi ai, le integrity ai la kou ia ka mawhai e whai ia kūlanga. Longa winga e ka umei e sa oilau sa ngonga, ua kou o le ngia le kungu. O leanga kou against ngai ele political views a le HRPP nga kou o ese ai, ai leo kou koe o mai nga wakupu le nga wakou ese male fast. E le mawhainga kaofia ang kako kaofia ia le kako associations mai la kou fo ia kaukele agree ai, from politics or from whatever opinions. But once e va a yeyo o le ua milikingo whakasi a o le whawhikauli le kupu. Ia, e oso ele suspicious. And not only ua sitting ia le lako integrity in terms of lako kaikainga, but ua kangia i fo iwa lako whalaka le kungu. O mea whapea le kaunga public. E no ele ka kaunga yeingi mea i loa koe ka ngaka o le onga e ka kaunga mawhau i ka mali i. Kupu mai o le kungu sa langolanga inga la kou. Either HRPP or FAST. You know, avape i ka ngaka le sale fia ia fia mea nga walu ese mal HRPP. Ai loko e vai mei koe luako. E iai fo ila fans al HRPP ke o whapea la kou ia. O le ala le meo koe kalangoa i o. E whapea ngā fo ila le FAST. Ai iai fo i ka ngaka sa le manga o ia fia mea makula epa e kalangoa a whaapolokiki openly. Ai leo koe kalangoa. So o le fesili la.
a se ala me wala ko kalango ala fulan me ngala ngalwesi. And those issues ole a determine ele kai me fai nga paloka ala kele la ku le lua fe lo ole kali o issues nga ole a fai nga fit feeling ala ku po ai lo ke kal ko winga po ai foi na le ko ave se la ko fa ko kuanga pa te sa ni lo winga lo fa fesil o te lo la ta oto ia ka ka uia fa ka ngaka a o le winga lo fa fesili o le profession a wai ma fai no fesili tu fa pea e ma fai na lua ingu kofe ia so fai so o ilu mo tangata ma se lo ia la tu ma ye ki fengi le si ale ke ala ku le siku. In reality, I'm finding nga lua mai lua ingo kofe mai ai lo ole ke lua against the murder case. Ole ale view wa tangata. Kasi alba ia kangaka. Pero uma mea lo ia fai mai. Ole ka alo la wadi ia yo lo kangaka ia le lauke. Alwinga le te fai atu ai. I mo meo profession si tūlanga o tō whinga. Na mafuana lu ese mai fia me mai le HRPP. Ma sau fai mai mesa sea le HRPP. Ua matua le toi tonu ina tu la epa. O le winga lau tala walanga a tilo tu waitanga taia na ena lako nau e sui le fai ngā maru. E makua le make sense lava. Le toi alu, toi militino, ma toi atata le whana sau noa ile fionga le te fono. Matau masiasi. Lumo sar balas. Na alu ese mai o. Ala ua toi fo i toi tangtangi o se lango mo ia. Winga na le te tultulia tu ai ese mai ai le tulanga ia o fa tanga lava ia wa ia mo so kanga fa kuku ke adu ile maliu ka wiela ia le matulanga fa pena patol vai ngala utele lango tatou e mai tau isi fa lelesi o le ase fa tuanga o tatou to tantonu ina ingo ka ko kai o mo i me o mai fa kanga fi ngau mai ku ale uma enga e o to inu no kofe who knows la o karikari eva pe ia o ma foi fa se ele ku u ia ngeas pa war me ka udia o mo ka ko pe ia la fu o nga fai ka ko pe pa fa nga e ka mai o fa ngo fo o lalo o ka nga fa ku la fo ku dia o ia o ka ko ia ga cheers va io o le winga na le te fai atu ai it's an insult walanga o le winga la i principle al fast e mauti noa e matua le tai i oe iai la au li le to inga mea. E le kai i oe iai ia le tai o le whatu tua i le tua samutas. I le ko inga mea lea. Tati ia me fo i e wale o whatasi i vala au lia. Kai pe o kai meo sisi a fua ia o fo ia na whaina i o au o sui au malo. Ia nganga sila umanga come together. So that's understandable. Alo winga le tati whai atuai. Ia o ai fai ngā plan o miti poku i o fisa o mea uma whape ngā ala winga nana over 25 sili o no le whae pa le whafonga maua sa moa me se kora lato mai tau ai whaatei le ua e sau no manino i tūlanga ia o lota o to mai ai me se kora lato vaenga o lo whaia i le atunu ua me se kora o le taimi le nei ia le atau ai se vaenga te fia whaasoa i le vaenga lea. E pa me foi le kau o ko foi ko sia o saunganga asiaka ile ilanga saunganga le fa pe foi le a fa pe le ku langa e mai le fo of kala mai o le HPP e foi ngo mo ko fai am mo kingoa ia finga ngalo o fiame ma o menge kaun ka fi se vai pe maka e mo ia le fa singonga pe le au sa fa mai ia le foi a la se ku langa ia kofi mai se fong whakalai o, ia e fwisi si me pe kofi mai le sui fong whakalai i le ku. O le strategy le kau whaifia me i, pe le wa alu mo fōringa ka kam whape, ui vai la alu kofi mai le fong whakalai o le tapipi. Ai, o le mea fwole le siri o nga lele. O le se pāki pe vonga saungo. Yeah. O le fwera ke waku a mesea i la koule e mo kua supportinga fia me. Wa makanga o me le isu fwere le whapeo o le attack o fia me o se kamaikai. O se female. Skulpasing. Ia. Le se o whapeo o kako o fwere roke ngei mea o fia me lava le o kamaikai mua kamai palmia. But e o fia me le isu wa.
Elo ka mai ka isu. E sa ole le mere wala langa mai e le sunga ele ya tau. Onga o le wa maka nga fa onga mai ele engisi le kado le chenda. Fa pe o le wale fia a o le mai ka ipalmia mua le o le akungu. I think a koe kuaia I lunga le vaenga kasifa o le Electoral Act whamana mulea. Iake au, I prefer to stick I le kulafongo. Regardless of who o la iei o. A wale ai se paki, se whamane mo le whamamalu le kulafongo. Le anga le kulafongo mo ngei makai au, malilu manga. E o ese ila ko lo iei le kaimingei. A ole au mai si au ngā kupulanga o ila ko ka ikai. E o mai whapea. A whapea o lenga whai vaenga lea ka ko kango fifo ila e sweep le kulafongo ila lor ka peka e ki lia le lei. Ele o le gender le issue le iei sa mo le kaimingei. Ele kakau fo inga ko ka mawhai e avese se ngaleanga e mo I o le wha a perka ngia ku singa o ka ko kulafongo o le fo I vaenga o le wha sa moa e le o wha sa moa oma. Ai a malama le ia kungu ia I whafo maka ika ia kungu ia I whafo le kulafongo sa moa. It's very different. Compare I kulafongo whainga paloko a kungu ngai ma Australia, New Zealand. So ele ka kaulang ka ko mawhai e support le wrong narrative. O le whapea. O le fionga ia fia me. O le ka mai ka ipalimia mua leo sa moa. Yes, I totally agree. O le ka mai ka ipalimia mua fo I lea I ko Kongo le Pasifika. Instead of New Zealand ma Australia. Yes, I totally agree. But ua soli le kulafongo wale ise paki. That is the issue ka kaunga ka koko mawhai e drums. So, a ka koko e foi lai kua, I think 3 or 4 weeks ago. Leanga sa ungoa mai ei le sunga ia kule epa. Unconstitutional and unlawful le ngofo fia me I le kofi. Ai le eise paki. Lai malama le kule epa kulafongo wa olanga whainga malo leanga whaia kulafongo ia. Whaia ke unga kulafongo ia. So le fesiri la kau ke fesiri ngia ai. Le la ua move le emotions. Le ua move I la ngonga whapea kako move lofa o ngā le kāro le gender. Diversity. Ai ku ule mea sa o e kakaunga whai. So it's like we forget about the law. A o ai kongu ala e apala e kula fongongi. O le fesiri kele le ngā. Le ala le mea kakoma whai e ignore kula fongo. A le a kongu ala le mea ngā lenga whai. Might as well awangi e se palemingi. Because this is the institutions. Au ila kongi nga whaia kula fongo ia ka ilima ile malo le kaimingi. E lewa pela it's about o le sama langa o le fionga sa whapiko no. O le mea whainga lenga whaonga ile example e whaonga le ko whaia olo. Wai ko kusa umma whai pule le kongo o le mauka fongo. O ila kou o sui whai pule o I kumalo whapaloka. You know, avea ila kou mangming ska avea fo malpalimia o kofi nga ia o kofi o le malo a kofi fai pule o kofi nga filfilia mai la ko kumalo ai ai fo ila le criteria le fa mai ele kula fongo e nga kofi mai o ai fai lau whakau konga I lalo o le paki unless o e manga o ke independent e whakau ko fo o as independent I le parliamentary term a koa e le va pe kolu e lua mana whakau sanga e me I lola ia lea pe pule o lau me fai no. That's what the law says, and I think it's safe for us to stick where the law said. Whautai a sauni wa e anga tonu mai lava I le vaenga lea e whenumia I lava le uto mare maene. Ma ua amatai o na avese se ina le mauta fono o Samoa. Ua pei o se mauta o se fono tanga ani nuu o ni ali imani ioi. Pei se fongo angi makai. O to ma tua I le saunoanga peia o whaleata mua le tō whamanu le leua. Nga iai le saunoanga le launga mangu le leua ngawhaia. E I pea swai pura le kua ngai ngawhasa o koe mangu le leua. E le o se whale fongo le a makai. O le meaning o lantala. Fongo whare nguu sauni ma le ataua. Fongo fo ie fongo aso wafuare nguu ma mea nga. Le ai o le la abatu o I kongu ale ki ngai ai le kausinga kula fongo. Ai filosofia I lole a wari ia whaonga ale ava whaka mar whawhero loa. E ufi a manu ngase ai. Le tele o mata upu e tatau o na apalai iai le tūla fono.
O le malo fa ke mo kala sirka ko malo sa mo ele o se malo pulea kau ke wale se fa ke mo kala si e ka ko yes o lo ia le a fata o le fe lo lo a o le meia o le mauka o le pale mengi o le mauka ke mo kala si e ka kau o nga ku ma ki lai le rule of law o mea uma e au mo muri ka i le kula fongo ma tu la fono tu mau le mota tu la fono fa inga palota tu la o le fa vai o mea ngai ka kau fa ngo ko kongu ia sui ia kape a o ye sina mala ma ngai vai ngai o mele ku tanto vai la ye fa nga soronga o le onga ku inga ma sa uanga e o le para la vale ku kongu ai uma e nga ngoi fo le so ala pule pe o so ala pule nga o me fu yo fongo fa a so nga fuar ngu a wa ki ngai ai ku la fongo ku mau moka a o le winga la utala a sa o le ko kongu fa inga fa ngu ia ma meia si le longa uangi ko pulo o ni vise parliament ai o fa ya fongo i kuangu i kuanga ngari poki mai le o ngi fa kuanga ko kongu e muri ka ia fa inga mano o le fa da wala ia tia le vai nga tonu le wa e sa wa inga lo sunga sa o le ta wa o le si mea le na ngona lo fa nono ua fia kele la uri ia kulo wa sauni wala ngo lo ia ai tiro la fa pito o mafa la utala i sui ia yo ku kong e pe wa ia yo ko fa ilonga o ke la ngonga le lei mama to la ngai fa lele o ko e mai ka wa ku ma ko o ke lo le lei le ko va ai ba wala lo ngai fa puli le ai o ku le ngira ko fa ilonga le au fama ka ko bia le au fa ko anga ma le au avipasi ma le au e longo fia mai do e fia kele o tu lo wa suile ngo ma fo ko ele se fia la ngala mele e ko ki fia ia ko ke kala ngoa yo ko fa ilonga fa no ia e ku e fo ile si runga kauselu le si lo ia ma fa vivi fa mai ia la ngol o fa o la ofisini la le ia o ko ia ko ku mai lo ia la ofisini le ko ke mai kali mai o e fo ko e o tuala o fa walo kuno war speaker ia wala ngai le fa mo runga speaker yang kala ma kau mika ironga rongoloia a ala ofisiri o ko fo ia la vea mo ko ia le su e kusi le ia ko ki fa mai le ko ngu mela e la vea fo ima professor ma lolo ma o ko uma ala ofisiri a o ko nga fiso so angi ko fa ilonga e va ku o ko ngon parme ala ofisiri nga sau se si e kadi mai nga ma fai e lo fa ilonga nga ma fai e lo ia o nga fa ngofo o ko konga nga mafai lo professor nga fa ngofo i kongon parme nga su esa su nga fa lo ia ke sa fa ia ngofo o fo ile li mongi ke ra ulo valea nga su esa su nga ke su e ke sa fa ia konga e le la ukaria e fua pakoar nga me io ele i mafai lo professor ma ulo nga e ngofo i konga wa fia kausanga ulo le fala kele I'm not attacking the person o lo ke falanga wo ki nga kalinga ia ko upu fai ngai sui ia ko le ngi fai longa iwe ele i mafai e lau professor ele i mafai e lau loia o nga fa ngofo o i ko kong e kasi ale awala nga ko wa ku mai lava kasi le qualifications nga pa loka mai o ko ku malu that's it ale professor afualo ngale punga mai kua ufasa ele isa ko fe la ye se professor o fe o ye se fia fai pisingi si o pai mala fai nga ka va vale uma au fai pusa isa ka va vale uma au ave pasi mal au fama o fe nga ye se fia lo ia or kengeren ka va mai ma i o fale arupo le o karango o fe nga ye ngi ko ro ia nga ma fai lo ro ia ko ku ngai le wa mer ka ma fai va kama fai va fa ngoka ke nginga ku no ri sofa fu yongo me fare mal e kasi le me wa ka unga nga fai ese ku ra fo ku ma wa ka unga ma kwa kapu mo fa sa nga ko fai ni upu fai ma fa ma ka mo wala lo ai ni si sui e kasi ale awala nga ko wa ku mai nga paro ka uma kwa ko ai paulo nga ese nga le nga yai paro ka o ele ke ra ku mo fai lo nga fa lo ia penga se furu ha malo hai penga se lua fo ni palo kanga ko ki o piko filo nga la ko ai ai la kanga ka fama nga la ku palo ka fiese la
nga sao aku kongu ka kaulanga fua ingar kala ngoa o inga kongwa e ka kaunga fua o ko qualification nga ka kaunga kala ngoa ma o nga ngana fo nga e fusi ele fau ma lo ko ki kala ngoa ko kongo parmingi o inga kele ang paruka a fa ngo ka nga sau piko filo o piko filo nga le lua paruka fai ke ka kala o kala ngoa nga kaunga ka kala kulo ai ave se ia le nga ko ke ko fa ilonga la nga ka uma mai nga ai kiri apa lai sau ro ia nga e sau kulo wa sau ni wo la nga fai so a le kala ngoa o le si vai nga o mo walo o no fia kele o ko ia ko ai fai le o pule fa mai fai pule fo la ngonga yo o fa ngonga o lo kulo la ngonga yo o fa ngonga nga o ela la fo nga a ola ofisibi whatever nga mingiska ola ofisibi nga whatever la nga mingiska whatever nga fai pule ai kere isongi se mingiska fa fe kaile fast nga wa eming sky yo inga ka ka fa alele pengo fa yak ole ala nga umi kala i se umi se vai pule ai le se kofinga nga ya kulo a ole me fo i se u fa kala i se u le mangu ka nga i nga lu makulanga fa penga ole si fo i me fe fuar kala ngoa i ka makuala e makua mau ale kulo iyo ia e wa oso ma le ka ma kongi mai kasi le fai pule a ma fo fa longo mai le ai la nga ka ku kala ngo i o ko finga o nga fo ku loa ele a ko sko pa inga i me ka o miniska iyo ele a ko angi ko pa inga o oe o le akingu ele a ko ang ko pa inga longo winga e makua ko niu poe ai me ka o miniska iyo ia o se kasi nga vaenga o mga kua longa fasifole o le vaenga lea li atua pelo fat o ngoro wa emo mai le perdu wo fa uma kua ya ngai vaenga o mga faso ia ai ono mo emo mai le perdu yo rau telefone ia o le ala le tau o le si vaenga o te toi fa manatu atu ma le fa fonga mai le tunu o le vanga ngau fia mena o mi mata afa e shut down ma close fast supporters group worldwide. Yes, okay, of kuar kala. I know that. I want ngalo mai Samoa. O le blue wave. O le si mako nga ruenga nga amaka mai le amakama. Ese mai ai pila upur kala murtok te yai. O matou le nei sa vai mali mai ai. Le fa'atu kuinga ma fainga o flyers, posters, mo tatou mo ka ko kurupu uma ia le mori mau uma mai ia ila tou le fa le kai fongo ma vaenga fa pena so o le Blue Wave TV o ma ko re ku i le fainga kunga male io lango inga enga o le fa kua e le maka fale o supporters group so ma ko ke malama la ile mele o le vanga le ko manga ofia be e faingi se fast supporters group. Yes, she was never about fast. Ala le uto si la tuye. Le la foi la na. Ele kai ya popole mai ile au ngangi yaku male tu la lo atu male tu la au manuiti ale atunu o lo lango le fenga malo ele pole le ke ya. La nga pa wan va nga na wai. Fa mai o mele le o ku pole ves. O la nga vale. O ma fu anga le uto pole vesi. Le anga fast supporters, HRPP supporters o a uma. Lono winga i fo e atangia mai e mana o ana o ia masiana keng. Ia mana ia na friends. Ia mamlama le ataua na te ke reti fia le ia vaenga lea. Ia ile nei vaenga le fia fita tu fasoa. Ne ngai sa olo sa wanga siaka. Ki makori fo ke mi kula i mai ia. Ia groups nge e fai lang o fasa alu fia me fai le friends for fia me. Ma la ko vaenga. E si ya kunga kele kai mi ofie me le group nga. I lo se sia group o fasa supporters group. Mela nga ke fasa o ai ia lau sa wanga siaka. Ole si me fole le leo ke kilo pe iai mo o voi kako karonga. Ia o leo o maranga nge i o a leo o maranga nge fongo lai o. Okay, ngofo mo mafafau pea po la se mangako ma se va ai a ngai malo e kele.
I le la ko fie mere la ko ya le kau so wai le se maro le mamala mo mere. Po le banga ko fie me I le vai aku lau sang-sangi mai malo ngei. Wa ye le langonga ma famungianga ma se famungianga mo ia. I langa ka inga. Pe o fa maro si e long finga ngalo le mele o kupu. Po le mea ke le lo pe lo fie me ma pe lo. Ai sa le ya o I kulanga le manga o fie me. Langa foi o le fasa por group. E ngai umala vai ala ulima ma olo mara kingu kai minga makai. I lei mo se ben kawanga ia fie me la ko small like a puppet on the side. Lenga loa lango malo si de friends for fie me. Ai pero longa la gonga I sa umi ma o le ase la ngonga pol mele la ko nge fa maro si ai mau fie me o le fie mai ia a kongu nge la ngalwa ko ma le fainga ia pol me o le ia ka kanga kalngo mai ke o palalangi ngafsiri mai ke ole fa fi kauli foi le lo ke vai ia o ko kelo ila ko ia kalngo ele issue le samo ele o vai kula fongo lenga o lai fa pela ko democracy fa pela e kusa ia kula fongo ia ku uma ia fa kem kalas ngau makal ngola ma se kasi o journalist ingei ngau fai alu e su kula fongo fa nga palo ka Samoa fai kaule constitution na Samoa o kula fongo nga e fe kala ngoa ngai lola ia le au le paipa ele mela ku pu Samoa ave ese la le mafau fa pea o le paki o le palemenge o le mea kasi no e le kukusa e ese le paki ese le palemenge o kula fongo ia o whainga paloka ma le constitutions I vaenga ia ka vai ia fai ple kalangoi I fai pule o kula fongo nga ia inga ua avea oe ma fai pule mai le ese mea la aia e fo le palemenge le paki kusa po la fa pea ma le paki la ma I fai pule ele o se maka upo le palemenge ile ia le paki o le mele ala ke le ala ingo fa maka langa fa pea langa pe o mele sa ngo mai ia le ia kaua o le ase va ai ka I o kungu ngi ile mele ku pusa mo nga fa ngo fie I o le mala mo ka ile o kungu ia fafo ele mele nga ku pu le lua fe lua kas ongo langa va ai ngu mela o asili le fast ai o kulua le HRPP. And that's very common in many democracy. Whoever got the majority, automatically o ila konga, e ka kaunga lako takinga le aku forward. O la konga lauke pulea, le purse, po la konga ka iera kungu. Ile kaimingei. O la fa pe, what is the problem in Samoa? Onga ingengi usila. Afa pe kuli o paki e mafainga e alu e kukokas. Fa pe nga foi Australia. I Samoa ele mawhai ele mea ngā. Ele whaapea la kau ke whai kau winga le issue le Samoa from New Zealand legislations. No. E ka kau whainga ka ko whaamala malamanga e peisi kula whongo le kungu ule e kaimingi. O le whaafika uli la e mala malama e lopa lalangi. Mai la kou ie associate maka I o akungu u pei la o le awhionga sa whaapiko. E mala malama engei. Ai whapea, we're too late. O le ale what is left for us to believe fie me ia sa waipe afa pe o leo ke va ia kula fongo Samoa wa le vanga ka kaunga ru ese fie me wa le oko ia se malo si anga fal kula fongo longa kofi fai pule o longa ku malo a le sa fai yo e pa wala ku u le ke lo manga e kofi le ku u le kai o Amerika I kulanga ia fa kem kalasi o Amerika e kofi e kangaka kai ko kasi le pleskenge. I Samoa no. E kukusa I Samoa o kangaka o Australia o New Zealand ma perkangia. E fua I le paki nga e sauai. Ai le kukusa foi la kula fongo me ka paki. Afa pengi la o leo malanga le sa fa piko I fongo ia o ngai o le kai o le malo Samoa. Da time me mala mai palalangi ile ango kongo le o fafika uli le Samoa makula fongo Samoa. Le ma fa apea. We were misled by the Samoan people. Or we were misled by the person who represents Samoan people. Ia
E o aku foi la isi kai pe a uma le kai miofia me. Ole a fesiringia foi. Are you guys serious about democracy and the rule of law? Ole a ea mea ngā lainga whainga ka ngā fōrwhawhika au li le vai kai mirenga yefia me. But I hope o lai whainga luenga a ila koui o kako ampasa ma ila koui e whai masui o Samoa overseas. Whaamakala le mea sa o lava i ako ngu uia pe a whesiri mai, because e whesiri anga i diplomats. A uara kau mawhai e whai leu fiufi whaapea o lea ngu uia wha Samoa i o mea ngā ia le malamalama i pālangi. Kalango sa o lava le kula whongo. Lea ngai umaku o kou e whai aku isi au ngā kupulanga o lea kungu. E ka ia lea kungu umolu mga. I say whai asa o comments asi aka i le mea ngai sa ongo ai. I totally agree with you. You know, in terms, ia ila kou le claiminga ma ku ilunga la ko failonga whapea o wa'u e loia, ngā walua o ngā whaloia, wa'u e fo mai. That is nonsense. O le ko akele o ka ngaka ia ka ia kungu ki kele, they are teachers. Some of them are not lawyers. But o le drive la ia lako, push le kungu iluma inga i mawhai o ngā make the most of the development. E lea o ngā fuila le ka umai o le ale whailonga la ia oe. Ai o mai whonga lau kaimi, e le o yese mea ngai loa ai sa yese o whailonga. Let me raise this issue. Fia i o kako Samoa e claim le honorary doctors, PhDs. A kako wā ai e ngei peo ngai sa ngoa seaka i le kulanga o le ngu o makai. Lea ua makai, e mo i loa honorary title ia isi palalangi. Can they come and become members of parliament in Samoa given o loa iela ko kofi makai? It's a big question. Because I'm mawau whauengi. O le whea vea i e kula epa. Le title, le honorary doctor award aku ingi, whapea fo ila fia me. Ai whawhewhea la ngā lako whapea mai i ako o Savili Jonti. Nā, e le mawhainga e run ni le. Yes, they will say it's just the honorary, but let us explain por ale melo le honorary. It's an empty thing. Ele ila se le honorary matai. Ma le honorary doctor. E ngā o se whaaloalo ngā avako. Ai lo i se me ilunga lau. Kusa o le serve aku le plate empty. And ele kakaunga, it's time for us I kupulanga ngi. Onga o le saual technology ma mea umai o kako kau malamalamai. Ele kakaunga kako kau mawhai e ignore ia issues ia ngalanga e affect ai isi kai o le akungu i lumanga ai. Ele kakau fuilanga kako mawhai e whaapili ka ngaka. E ngā ia whaapea i kakal konguinga le li lea o ngā ia alaike ke leo ngkusi. Kakal konguinga ia o lai maualanga PhD. A whaapea e se kula whongo i kakal ngoai. E sa oilau sa ngonga siaka. Let some of the people I kongo palemenge. O mai whamakala mai. O le mea linga se kasi fast food o le kula whongo whainga pāloka. O le mea linga le apalai kasi whālua o le kula whongo whainga pāloka. O le afuila mea linga le apalai le article whaongo o le whawai. Kala ngoa whapea ngā ia whaamalamalama I kangaka. O le lako ko whinga ngā whaaphaipule. Whai le kula whongo maka mawhai whaamalamalama I kakal kula whongo. Ai le o le kusi o le kula whongo ka ngofile ia le kia I kua au. Ai leo mai whaamalamalama mai kula whongo. O le mea ngā luongo ngumi I whaapea. Ia le alu o le kako o le akungu o le kaimingi. Mahalo whakatai. O le whisili whamolmole sauni. O iaia sea wanoa e te tau wai ona toe whaasa o le speaker. Ma toe a whea I le speaker. Vaenga ia wa e saunoa ina o lo se pela mai e tūla whono whainga pārota. E mai se tūla whono whaavae. E whaake ai loa ku o ongo lea. Ma exercise ai loa lona marosi anga o lo au mai el whaavae ma tūla whono whainga pārota. Can he still do that? O a pe ua too late? Ona ua tau whete e nai malana whai unga sa whai mua pe ona tātou tau whaasoa. Let me skin the cat in another way. Kusa o le whai unga lenga whai I le aso lua kasi o yang wali lua fe lua lima. Leanga whapea I le whionga whangwhekalai. O le issue lea I whaipule ko ongo. O le issue ngā ia le loko I whale o le fast. I think, that's how I interpret le whai unga whangwhekalai. O le whai unga ngā, e ma whai o ngā whai lai le judicial review a le fast,
e mawhai fo inga sau waise si mai kua I loko whanga, o sa lenga, o I kumalo whapaloka ia. Anyone. E mawhai ngā lu se si e whaila judicial review. E peis I lunga o le kula whongo. O le winga o lea whamakalanga. E avela le Supreme Court. E au mai se whaamalamala manga le Supreme Court. Inga ua wheo le speaker. E whaakingo long kiukere au mai e kula whongo. O ngā kako wā aingi kasi whaalua a whamole misa. O le kula whongo whainga pāloka. Laiki lia le lei. Pen whainkoa e lunga le kasi whaalua o le kula whongo whainga pāloka. E vai ei. Lai whai mai le leia. If and as soon as the speaker. O le vesili la. O ile speaker le kalangoa I le kula whongo. O le whafonga whekalai le maoka. A avela le judicial review e ave le Supreme Court. E vesili ngia. Po o le mea ua wheo le speaker le whainga o langa kiuke. Pei o ngā whamakala me le kula whongo. O I ngāla e ongo au mai ei se whaamalamala manga ale Supreme Court. Pe au mai e fosilako declarations e instruct ai le speaker whaakingo le mea le whaimai le kula whongo. Kusala e le e mawhai fo le speaker onga koe whai ia le whai unga le kaimingi. Onga le whaimai le kasi whaalua. If and as soon as I se kaimi ua maua le speaker le ngi whamakalanga ua le o koe o lauonga kalkonguinga ua vangoa ia ngofoa whaipule ia onga ua le qualify e peo mga onga le whaimai le kasi whakasi. Aia vai vela le kasi whakasi o lai refer le kasi whakasi I le vaenga whaongo o le whaavai. Aia alu lola le whaongo I le vaenga whaongo le whaavai. O lai kalangoa ua le koe qualify I se whaipule. Onga o kulanga lea ua le aise paki. E mawhai ala le speaker onga whai se whaiunga. Onga lai clear le kasi whaalua le whaimai as soon as the speaker has reason. Ua kalikonguinga ai. O le ngofoa o le whaipule lea peila whakainga o olo po o le aki nguu I ka mali I le vaenga lea I eifia me. Ua avangoa le ngofoa e pei onga iaima ia mga omianga whatkula whongo I le kasi whakasi. Nga wha waulola I le speaker onga judge. Ai a avela e whaile judicial review. E au mai lola I le whakongunga whatkula whongo. Speaker, whai le whaiunga, mai kanga whaakingo o kiukia ngai lalo le kasi whaalua ma le vaenga whaongo o le whaavai kasi whaalua o le kula whongo whainga pāloka ma le vaenga whaongo o le whaavai o ngā o mai lole I lalo le vaenga whaavalu o le whaavai e ke kusi la I lorima I le ao le malo o le ua mangoa sitia le ala whaile le pāloka la kiki o kumalo ia so le ia ke au o siaka o le kali o le vesili file judicial review pe awha apea e iaise si ele o malia le whai unga. Ma o judicial review hoi ngā ia e mawhaianga whaila e so skangaka sa moa o lai sa moa le kaimingi e peis lai lunga le point of law. Ua le whaakingo inga le speaker langa ia ko whinga le whai mai e kula whongo. Ai au mai e lola ia lea le Supreme Court. Se whaakongunga whare kula whongo e ave le speaker. Vai o kiukia ngai lalo kasi whaalua o le kula whongo whainga pāloka. Ngā ua e le whaakingo inga. Pafte chele family no inol vainga lea. Lono winga ya changia mai o le pawa mal maro si anga. O la vai lima ma o le speaker. According I vaenga o le tula. Fono lea taua. Ia se vaenga te fia. Faso wamba. O si mea kaunga nga whamangingo fōle le waere se senga o le mele ua whai e fia me. O le lafo. O le ape whamsingo ngai abe e se le wham whakarai morongo fōa. A whai challenge se si o le. So se si lava le mkaapurenga sa ngoi ai. O le issue o le kula whongo, e se e me se senga me lua, Ke leo le se senga. O grounds o le judicial review, o le kalango e le kula whongo. Ua le whai al kiuki o le whong whekalai. E le aso lua kasi o yang wali lua whe lua lima. A o le mea le kam whai e le si vaenga vape ave le whamsingonga e. Ina wei o le vape mai, whamsingonga ka ngo whe kuli whong whekalai. Ia e leo i se vaenga o le kula whongo si pela mai ai. E ki lia mai ia se malo si anga whalkula whongo e kuli ele whongo whekalai. Aku se si kuku sa
se whapunga laka mai o le mawhau. Wa ka kikira ngai ka ua ke le whongwhakalai. Most of the power is like vested in lunga whongwhakalai, o powers o le laur malo. On malo. Yeah. Le ka kilo e kai mi a whioro laur malo. E ngō whuia ngō whua le whongwhakalai. A le lau e bese le lau e bese le whongwhakalai. I lau mai kaupe se le mawhau ke le me wa whai wa. E whau le whara whongwhakalai, au le whara whonga laur malo. O le whara E leo se le mawhau le a tau o le matua o vole le mawhau. E oi. E pēr no whētu, e le popole tangata nei, e le popole e o ai le tofi o le au mamalu o le malo le a taua, ma sauni, e le popole i ai nei tangata. Le anō tau whai atu le amatanga, marisi aso, no maua le lei tala i le whaamatala ina mainga. O leo atu le no atu i le e pamali boni o isi au mamalu o le malo i malelenga fu ia no atu tue tau mwhai to e sui va me au. E matau tia tala na la lafo i ai le au mamalu o le malo. Le winga nao la utala e ofo i fafa e ofo i le afionga i le safa pito. E fa pena fo iso o tamane i teu ruma fali. Au tau sila Samoa. Le ua o ai si i le kai o e manao o le lakau kusa kusa si ku lakau monga o le au bahenga ia. E koe fafe ai ngai pawa ngi e koru. E oi. Le la toi manao fia me matui la epa. E toi fafe fusu. Tu lau se upu fafe ngo fie le ngangana. E toi fafe taui ia le pawa o le fonga fitalai po le pale mene. Ma o le fafe singonga. Alai mangingo a au fala. E ngā lulu e whakasi, ai le pule ai le silesi. Ioi, lai manino o ngā kasi ngā vāenga ngā makua whamangingo mai kaimi fo ilenga fiu e ave ese kula e paia marangofua parebia. Malanga fo i vāenga. Na matua whamanino ama whamai o mai ai. E ngā lulu e whakasi, ai le mawhaia o ngā kango resi o power mai resi. Ai o le supreme power. O le se sengala na la lausunga liloia. Ile vai ile sano fo tolu lea. E ila me ka o le supreme power. Ia le lai le ka o karangoa ia kula e o supreme power. E tauto i le motafono sa molanga o ile fa we kula fo. Ia matulang fa pena. Ia la lai manino a ia nai fa masino. A le la avatu ale avaenga ia tau mfai avatu la tau porkiki ia ele elea. E ai tau mo fai influence ai fua. Tanto atu malolonga. Sina malolonga pupulea. Ia, a foi mai. Ia, ona whaua i o le whaasole ni vanga o le fiafi. E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino Februari mamati. E lusful po sene ua pa uma ulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e afe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in Usila pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile o valu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le pinga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Ye sau ni whakaloina le au nanga a le Moana Rental o le matua mantango fie whatutuina o le tautua ma le au nanga le Moana Rental i Samoa telefo o taime o te malanga ia e wha o ngā lava le nei tautua lau whakawhiwhia ia e me se fo i o le whatutuina ngā te leo le moatonga ia ma le lātou fo i tautua ma le au nanga Samoa me se wō me pa anga le tātou pukalai mo le tau te iae au tau wawhiwhio i Samoa tautua nā ma o tau ave le tau wha mua e tātou company le lango suaina le tātou porukalame e whatoa e mawhauwhau ai nisi kampangi pe a e vili atu tātou company nei ua le eise vaenga o toi avanoa rentals whawhisau tai le Moana Rentals mo tātou mea whale ma ngā luenga whawhisau tai le motonga. E iei fo i le hotel le tātou motonga. Mo tūlanga tau
hardware ze matulanga I fausi no motor malawa fale onga maru tapua I so o lava se vai ngo fa vai o apa o fale ma vai ngo fa pena awana ingalo le SMI e tautua ia mo oe ma u matatu u malava le ofisa I au gilani ia mai se foi le ofisa I upolu ma sava I le tatu SMI ia ana gata I leo le tatu Sanita Hotel susu mai tala au Samoa asiasi le Sanita no foi tanto moenga matatu potu e maluluma ana gata le leo le fale ingala breakfast la na ina ia matau mafa so se timo le aso tato unanga Sanita le na so ia bese foi le titi sel la to Pacific 40 ia ma talo fa voucher au tato yina ni so na ia fasi silanga ia fa mole lava ia ona tato fasi fole ni so vaenga fai o faso ino le tato por kalame a mo foi le avano le dei to e fa mana tuatu e ye ristala vaenga ai ngor fa tu le tu samo utasi supporters so mo ine yuta o le aso for ile nei no winga o le wa so rulu ngai pe o karango fa Amerika aso rulu stofias for Riley mai dis fruma le lua le audi tolu le audi e ia ile le sum ia o le a sauno mai ai ia le fionga le te fono o le ai ngor fa tu le tu samo utam fai foi ona fai ai e tu langa I feeling a tofi AGM ia awani MCA le ava nota ua o tira ngona foi na foi e si la fia la vai le totele o ila to I fio angama tu langa tunu o lo to ia tu taimi foi fa tu langa ina o le tato fa mo le po taiao yuta ia le ua yo lo fanua le fionga ia vui masina mua singa for lava to lo so fa to le form le so fatia ia tato fia fatasi le po fia tu fo lunga le tato flyers fa na o le tato address fa o Ivalima West Zam Boulevard ia na I Cairns Utah ia o le address na o si le fia tilo na tu amata I le ono le fia file so taia o fa mai na I le se furu mane lua a fio mai matala mai a o fe lo I ma ave sa fa manuia I le fai pole fa audioti ia ai ngor fa tu I le to sa mo tasi mai le tu malo fa salenga lima fe lo ia yo to ele pa ia Salt Lake City Utah ia tato fe lo ia e ia foi ia anisi o tato wa fa silang o le ngalo barbecue o masania to nai o kilani fundraising ia ale Laban family ia ole ainga o lo au mawai o se fa manuyanga I sunga le li o sauni se le ni li loia ia le dei barbecue e ui ele ai lava masana ngā ruenga o whaiai na o le tūtū lava I luma pe o le tūlis ia ai awana I misi e te wha te lango sua ia mamu fo lava noe ia so ani fa tele noa le wali ia la tu ma kod fara fa tele ai o talo si o tutongi to barbecue luas fo tala barbecue maua ma le fa o si se fulu tala ia awana e misia le so ka ko barbecue aso luas fulu ma le lua lo no winga ia o le vai aso na tua se o tu la uso nei ia le taimi sa o le tatu le aso tatu barbecue na utu na tulunga aso luas ma le lua ia le na la lo no winga misile ele misile aso le vai aso le alvaso yo na tua ia ona disi na tatu fasisilanga ia tatu filo I California le weekend tatu California aso tofi taiao matou inei ia ai tatu filo I California ia I le fa mo ma le fionga ia vui ia fasisilanga mai le paenga le ainga le Queensland Fast Family and Communities of Australia ole ato fa ia tatu ristala lo ia mo fast members Queensland and Samoa I le aso sa nei suma le no mati lua o lima e te talo atu ma le nganga fa alo e ta wolo awai mai awa o lo iai ni mata uputa ua fia fatala no ina ile aso o le asa ilia I fo iso yo tu malo lima se furu tasi o le Fast Queensland e fai ma so upu I tu malo palota mo le fainga palota lua filu lima ta utele ile te fono o le pati
po o le fionga I la au le mali to ai mai se le committee fa foi lo o to si la fia o tu langa uma ma mea o lo te tupu le tātou vaenga wha upu whai te minei. Wha moe o le a tātou whailo I fiai I le aso I le manuia mai le toa wha tai o le tai whono male laulau wha bole wha so tai le whionga le loli. Ngaro mre mana Andela monisi o wha mtalanga aso le tātou whorutanga sumare o no mati lua whirua sumare lima o le taimi lima I le a fiafi no whanga Zane Bowles George Woodridge, St. Paul Street I Woodridge lava. Ia, tātou whaasele silanga ia, o lea ua mawhai ona, whao mai, nea mataunu o mai le tātou ofisa o tātou mafuta I le nevanga o lea fiafi. Ia, la whaaturo lua whaase lua, ia I se vaenga te lua fia sauno ai, ia I le nei taimi fo I o le fiafi, ia, ai e ilo ulangona. Ono le te vai tu e mai le te fonto titi lava pe ya o sa o rush mai ya o pa u ya te ona mai la fanga ma ya ai e se vai nga te ro fi fasili mai ai pe ye se vai nga ma fai ona batu e sa utala ai ta tu te le fa ma vai ma vatu fa tu tuanga o le alu no no fo fa wa le si tu la ta tu por kala me ro sunga le ai a va per kulanga le la o kerfong ya o nga marolo la yere se kulia kurisi fai kulale koe usana ola foka o los ka poka la mo le longo kula e samie ma lo fa kia o mala malanga ia e fa manga koe foi ngi ya so le lo fa mai ma fusiua ia po angi me nga wa vako o fusiua ia te watu ma o fusiua lo iai le toa le nei o le presidente o Harry Truman tangata tonu le na fa pa inga le pomu a komika le na matua mutai do ina ma te wo na luo lola ia o fusiua la ia e ma me pe ni puti o tau ti e ma me pe ni do tau e ma vai ai man kau karinga ga ya misa ia o vaenga uma ia o tapena ina a wa o rua ia e foi manai ato na mai nei tina o te ro la poni ato e batu mo o rupo o falitua ai mo meu tama ato pini me tu mama ia o mo ki ngala wo ngo ku la na ma ia o kala me muli ale ke lisa ai va bol ia wo te talo atu e te rua fa wo tatu por kala ia le nei vaenga o le fiafi ia e le de te ua motu fa fo sei fa te ai o so le fa i o po ia ai mo moli tu tele o lo fa anga ia lu sunga ia ua lua sa fa mai malue e mai o fa ali le malu le tua fa vitaia o lo ma fai o na sule ia tau le malu le tua e malu sa le nei vai aso wa le fa tanga mo le open home Manu ele yo ole aso sa o te tala I mo sauninga ia e matua unga piu le whaatanga na tonu. Whaftai asiata. Ia, ngalango ngaila a pēla o kirfongi ngai sau a e whape inu mai. Ia. Ngaila a ma whao o sunga ia le ia kaua. A ofo isi kaimi ala ko se sival mera wha uma koe. La wha sival ia kaua o pese. Le yo le a whao o lisi Ole si mata upu no fia mana o e fa so to ono le taimi ai a ta fauru fina ngalo ya iai ole tu langa fo ilele ina il sauno nga laksen le o ba ai tu ai fa pe mai e mana ia tatu tapisa le mele le free visa mo New Zealand ai it's not a priority it's not ya na fa tatia tu fa pe na ole si va nga fa ma wane fa mole sauni Ona iba nga no ba yo ke ferua ia fe ave ia le malanga mavui ai le mafai lo ta pena por kalame o le si vai nga na o fa mawina o le fa fisili fa mo bolele a tau ma sauni e te lo fa so ane ai pe fa pe o te to muri ese o se fa te mo karasi e fainga le ta to te faia e mafai o nga e paloka lufu kasi nga ilunga ai a e kauva se longa ke makai fa pa kauva kwa fa kama se fa ke mo kala sa o nga me o sili na e batu e te ro te tala I ma fa e fa ye le ro fa soa ai ona pe no fa yetu ele o to ma ai pe mai
mala telefoni ai o nei va on mata upu taua ia ma faio na ia ile dua talanga pasina le taimi fo yo le afiafi ai na ona fa ma watu fa pe na pe se fainga fa ke mo kalasi le mele ka ke faia isa moa pe afa pe o ka ko se kungu ke mo kalasi you are entitled to vote but you are not entitled to run unless you are a matai holder. Ia nga vaku fa penga po le ase fa amani no ngole vai nga ia ai madia mayo le au tatu fa ma vai ai le umai por kala sa mo le diva ngole fiafi alo fa tele atu mo o dua le au sopele ia ai mai se le fionga ia misa ia ma tatu ofisa i New Zealand so i fu il fa fonga mau ase tatu o tunu o Samoa to fa ia mo le timi mo ia fiafi yes. Ya, oleh wa main ka pule ma ka oleh wa disappear ka kam ai ngam ka wale ka ke sai ka anga mo ye de par ka le lufukas waranga o Samoa ele penga nga run asi longa ke makai o ka kore ka o pela ila ka ka nga fo ka pule o fa makai o ka mo like pa pela i lumonga wa pe umala o kausanga e fange e fa makai ko ki por su balu e pes fu ole ko por su ba aru ngalo kara fo le wa ye ka me ki wa makai la ikia o ke lo po le skala nga ka me ki pele ya o vai ka me ki la iki o sa fa i kongo o su fengo swa fa ai a ko Lucas usala o la ma fain ka mo e le fain palo me ko nga lenga engalanga wa ringi wa lule ele finga ya le ko fa ya se me ko nga lenga fa ro fa makalanga e winga le venga o so fa makai nga ave i palalang ai ma fa we nga wa meet both requirements ave ese le fa pe to honorary title because o le malama le e pay for le venga o le honorary doctor ava pe o lo avaku o e claiminga e mafaila nga la ku John ki mos fa ka inga mafaila nga aku palalangi nga fa makai fa pe le la ngo fo sa mo le kolu ka usanga o ngo ke fialu le paloka o meet uma requirements makua o over malua kasi lawa makai ava pe mai sa mo na e honorary low title hold on o lenga ko o mai le swa fa makai le swa sa mo ya kia o ingala akele ngel fike inga e malia le ke au le fesilia le ko fa ya siaka o nga va ai ele o se ke mkalasi le mele fa sa mo like it is democracy but o lai ka fa se ka ngaka o nga ava pe ngila o le wa over mali lukas ai po wa over foila mal kurse fulu ai ke le imakai ele mafaianga e run ai mafainga e lo fili le kangaka le ua sau fa pe mai nga ia run is esi laiku o restrict daily right kangaka ele imakai e ave ai nga ia mase kangaka e fia kauva ile sui fai pule o le kumalo e ke le ia le issue pe vai from international law and human rights onga ele fa pe ele mase sengo le issue le lua kasi o kausanga ai makai lua kasi o kausanga mafainga paloka ai le mafai onga lu fa sui kauva onga le makai ma le issue i kamai kai pe ava ai le ele kama fai o akungu uia ke makalasi e whaka ua le paloka o kamai kai ingeila ia kungu uia nga whangau ko le whake makalasi as long as ua reach le kausanga e ke paloka ai ua mawhai fo inga e kamoi ua mawhai fo inga e contest mawhai fo inga e paloka a fuala iai vaenga o le aia po o le saolokonga wha le kula fonga o le kangaka i Samoa o le restrict i mai o le mea konga le lenga lainga mankua ia sui fai pule e ko lua lenga masangi nga run o sui fai pule o la kovia la ofkasi mas faka inga pe nga ia tio kaol ma check net la yaso la ele makai alanga o mai ko kongu
o lākou e whai masui whai pule i lākou ia e ngofo ia pia ma awhakasi. So a fuala ia from a human rights point of view, there is a legal argument. So you want my vote, but I can't contest you. Even if I disagree with you as eke representinga ia ule Palemengi. And ole kali le mea ngā ea ka ngia ai wa le mawhainga uphold e Samoa fundamental human rights le kalango le Universal Declarations of Human Rights. Mao i ngā fo i le ngā whau mai ei le whaavai o le kungu i le upholdinga o aia a ka ngaka kai kokas. So it can't be a problem in the Maulia. Well, it is a problem already pe a fua iei. Ua leva o ngā I sesi ai ku ua leva ngā whaasese le kula whongo ia ka ngaka. And e leo se faut o ka ngaka. O le faut o le kula whongo inga o le mawhainga wa ai ia I la kou ia whai kula whongo. E whe kaui le pāloka le sau o ka ngaka e lua kasi kausanga whirwhili au por ka ngaka ua fast fulu kausanga whirwhili au ai leo makai. Ai le mawhai o ngā kangai contest ia seat le ia. Kusa o louwango ngoa kia ia le whirwhilinga sa o loko o le ka ngaka. Mai o le hafo ila le mea la awa pengi o ke le fia vote. O le mea la wha asala I fua o pia wha peo ke le fia vote o ngai le isisi o trusting. So interesting le whaasili le sunga ia siaka o ngā I ngā kau ke wā ai mamau ai. How are we going to make it fairer? Make our laws more transparent, more ele ngaka ele kaimingi, but going forward. Ele mawhainga ka koe ka ngofi e whaise mea mo mewa o mga kupu. It's all about fixing le whawhika uri le kaimingi going forward. O ke lo fo I kanga ka la whaapea mai. O yo ngailala avaku le au ngingi I ngai kongon Palemengi. Awa pe le manga o mai le ia ila kou ia e whirwhilia ia sui whai pule kongon Palemengi. Awangi ila ko whirwhilia ngi sui whai pule. Ave ese fo ila ese la ko mano si anga whalkula whongo mwhainga la ko whirwhilia ia ngi sui whai pule. O le whea fo inga lo le o le mea pa awa ai. O le o mai makai ila kou sofa makai a contest ia seat la ko malo. A ngaole ia whai kula whongo. Ea a fi ai ia interest anga I kangaka ngi kai lua kasi kausanga mai le I makai. Ao le ngua e o foi la kai mi le fai mai ai o le fingalo le nguu po le fingalo I kumalo e awol palo kanga le sui fai pule o le wakasi ya ai mai ai mafa foi la ngo infringe ai ngale ai yar kanga kai fai lang fifilinga sa loko e kakau lava o nga yese pa o nga I kumalo uma e kakau lava o nga yepa nga fai le palo ka I kumalo uma pe o kai mi fai nga palo ka lau kele le ku. Okay. Ka ola si ka papei am ka opua asiaka I ka ororisia am ka opua lua. O le mele free visa le ka ulopi e anai. Yeah. Free visa ora ko ma singa mo Pasifika ko a ko ngale nga sa wer finga ngalo asiaka fuli le fa pe laksen fuli le e se me ka u ni kai. Wa langa le ke ba ko le marosie ya nai le nga ingon ka upule ai o que ringa por me sa ole ka ngo fai ba nga le por ku ko ngole o le box foi le por belenga pick up by tu yoni ya ma se foi le lopi la a call Pacifica ai sa fa pe e lopi ya sa mo la nga le pa la ko fa nga bomba mangusi ma ko fe me ia ka fa e naipe la le nga me la fa. I think e se feo le approach la take le fionga ia nai. Kama fai e ave e lopi for the whole of Pacific. E le o ngā malainga ia issues il Pacifica, especially sainga. Yeah. So I think o le leverage ngā lai whaonga fo I angai ia pia vai o lai aware le New Zealand whaafika uli lea sainga is just like lurking in the Pacific. 2 weeks ago, e lenga ko whaalonga ko I le wa a sainga lenga I le Tasman Sea. Yeah. And that's between Australia and New Zealand. Yeah. Yes, they have a right under international law, international waters. But
You come all the way from the other side of the world, e sau e whai au testing i o kua whale. Ai le whai longo mua whale. Whai o. So it's very strategic pia wa ai from a political, geopolitical point of view. E le kakau fo ila o ngā silence ai ia kungu o Pasifika. O ngā e loa le ia sainga. O a kungu ungi ke kele o lea e whaafenga ka inga sway mai le Pasifika ia sainga. O Australia ma New Zealand. O ngā e more favorable aku ia le wa ai New Zealand ma Australia e align ma Amerika. I ku ia kau securities, military ma mea wapenga. Ai more align aku ia New Zealand ma Australia in terms of trade. Ma sainga. So it's like a catch-21 pe ama fau ai. O lea ke mga o sainga whakauma ko o loa. Ai le mau keo i Amerika supportinga ma kou pe whapea ke ua weingi whawhikau lia kukupu. Wa ai le approach a ngai le iei. O lea kau mawhai a ngai. Make it as a holistic. O ia kia o fo i o le melea lenga, and I think o le strategy nga whai i le siksengi loa grant mo ngai kako kakamaku. Just inga i mawhai o ngā mōr siksengi. Because anga whaapea ngi e au mai ngi usila siksengi mo kanga ka Samoa umma as per pre-1982, before 1982. E loko ise pōlinga Samoa. They can come here and go whenever. Ai lea lawa kau mawhai e whai e ave le kalusanga. E wa ai anga i le Pasifika for free visa. O le whaafika uli o le free visa i le Pasifika i le wa ai ang usila. O le koa kele o kangaka la o mai preach le kolu masinga. La o mai fo i ka mawhai e suenga luenga, and we all know. Whainga luenga under the table, o me, like all the policy and the law under the sun i ngengi usila. La mawhai o nga preach. E o foi lai lo ia. Wanga nga sau ar kangaka lai sau le free visa mai Samoa mos whaka inga sau se lo ia wa pēsia wala mwhai inga su esa unga luenga. Ale mas pe whainga luenga e whekaria o mapalai au mea. Like mo se whaka ika inga. Le lau kanga ave le awhaingi karusanga o leo mawalau launga luenga, so therefore grant mai le visa whainga luenga. Umana ngā grant mai le permanent residence. Ia, o lola ia le siksing. E lo le ia la New Zealand le risk. And I think o le mea lea e manga o New Zealand, ia mai se view mai le Pasifika, i maa lo le Pasifika. What is your positions? Do you prefer, o ivo ila la le fea ile approach o New Zealand? Wala la whapea, do you prefer le o mai o kangaka i ngei e freeing o mai i ngei pe kolu masinga, pe fia masinga without a visa? Pe e siri aku lo kou ka awhi o whinga o kangaka maintain the labor force o kou. Because o lela ka along New Zealand economy. Ia ke au, there is nothing for Anaya and his team e lusi. It's just testing the water. O lea nga successful approach il siksengi. Lea fo ilau o vai lesi ku. But there's a lot for New Zealand to lose. O le winga lau kala, lea wa umanga whaile free visa agreement saingam Samoa. And without New Zealand saying a thing, e leo fia New Zealand le approach lea. Kusa o lea la ama whaia i, a waku la sainga Samoa become Samoan citizens later on. O sainga ngei, they are also subject. Pea aor kai mi avea ila ko makangakang u Samoa for pea umanga ngofo Samoa meet le requirements o le siksengi Samoa. E subject fo ila lako, i le Treaty of Friendship, because they would become Samoan citizens. A mawawhawa ila. E whapengi usila, e makua ke lea, o lewa, the Pacific Islands is pushing us through the corner. O ngā o le kele o kungu Pasifika, o le iei lako o ngā kupe ia sainga, and a whapengi ai whaise agreement mo le free visa mo le Pasifika. It's only an agreement which allows Pacific people to come here without a visa, without going to ile ofisa o New Zealand i kungu Pasifika. Ngal kongi o pasese sau ingei. But a whapengi ele whaia New Zealand le mea. Who's the next ile lisia sainga in terms of free visa? Because o laua tai a kungu o le Pasifika i tet ia sainga. Yes, o lea waku ia eidang New Zealand i fisosoangi ave ia kungu o le Pasifika. But that is nothing compared le checkbook le whaala so le sainga le Pasifika. So a mawhau whaila
Angai, le fionga ya anai. He's using all leverage he can. And I think ole silsila foi le fionga ya anai. He got nothing to lose. It's, the ball is in New Zealand's court. Faile fa yunga. Ole kali foi la leo amai election. It is a political answer. Ele o priority kamingi. It's like le mo ke lo inga le mangao. Ele o fa pe mai. No, ele se me fa penga because ole kali nga mai 20 years ago. Ele nga I vai kai mi o vai kai mi nga yele kai fo le ole act Richard Pepo. Ko inga kai inga ve mai in our dead body le se me fa penga la kupu. Now they are treating the Pacific with cautious. Yeah, almost single. And also, Pimanga Samoa, little free visa single. As far as I know, Samoa, mga sangi formally ya sangi le agreement free visa masinga. But o le kele yo isia kung on Pacifica se foi la ko arrangement masinga. Oro winga penga fa nga singa ya Samoa as a gateway ifa fomo. Absolutely. Because of apengila like apalai la le o mai o ka ko wi sa mo ngi ang sa wa ngi a mo nga luenga apalai le afangi pe mi ka fenga luenga so ko mal pe mi ka ngofoma afa pe voila e la ku singa sa mo in that way ai la ku la sa mo ele se visa la ku lo singa va pe I have millions of dollars. I want to buy this business isa mo fo yo la visa fa benga for investors. Nga umalola ia lea o fa pelesenga o lo qualify ya vea o sixing samo apalai sixing samo. Once a holder le senga le passport samo, they are subjects in the treaty of friendship, because of the treaty of friendship mo kanga kangu samo. And e paule ole me prove ai o oil kanga kangu o lesia kungu, even though nga e fanga o lesia kungu o lau passport. Ai mafo ila le il va ficar uli. Kusa le ufa nga sa ngale back door lenga shut mai e Australia. Lenga shut ele vai kai mi o John Howard. Lenga mai John Howard I la o Dion ma Helen Clark. E waka kaunga ka ofi ka kang isila yo aku automatically become Australian citizens. Pongor ko kele o kanga ka Pacifica. Interesting ia la le approach nga le vai kai mi le early 2000. Ile kai mingi o lewa makua I sele Australia ko kiro ka Pacifica nga movie o. Aka ko vai ile NRL. Majority are Pacific Island players. And NRL lo makua wasili aku le malo si NRL ile lakapi Australia. Au le backdoor nga lenga ka ofi Australia. Ai lewa vai sainga lo lela wa mai sainga faile Dion Masamo in terms of free visa. O le eima ko sainga. O le kama fai dominate le Pacifica. Because the biggest ocean is the Pacific Ocean. Yeah. And in terms of providing a food basket for China and resources, or like aquí el Pacifica, China really needs to have their hands on those resources. Minerals, fish, everything. So no more sponsoring o ka longa me fa penga. Yeah. O mai fa foi ngusila ora ko sponsoring o Blacks. They ole ka alo sainga they play a long game. Yeah. Patient, very patient. Very basic. Like yes, they are very greedy later on. Ako inga investors fo inga le slow ele popole el kas il kausanga mo. Ele popole el kausanga no lua. Ele popole el kausanga no kol. O lo le fama lima. Wa ask. Ola wai lo sainga lo amaka mako I mau le paut. Lo mako I fa mau le paut. Nga ask lo la yele. The repayments is due. Wa e fuila mal interest. Wa maka lo nga fa pe le la mako ko maka nga ko leki mai le te nga e ka alo ai. Foi como al kai vole fainga na ko fa ese me. Yeah. Ka ka punga se ka lenga mai. Yeah. Ai ka ko foi kasi por kiki o nga ele sa ka fa ka kala kiki a. Wa. Porque mira nga fa ele fongo. Ngo va ko fa per kala olo ale a fa kulanga le la kula yo. Ia ngo ele ui fo nga pe ngai mingo ke le kiki fo kai mo fe la fo inga fa e fie me la vale kas la
kula in malo alo sau ye kulepa ale fo la kula fo la ko o fa pele lo mafo o la ko nga pawa o le fonga fkalai e fo ko nga ka fa penge i pe fo linga mo la fa ngale la fa ngal ko nga mero kula yo e ka uma ye awongi ye se me fenga fa el fonga fkalai awongi ko ye se me fenga fa pa ese akumale mal palme la ese kula nga fo le lausi la fia en fa el fonga fkalai lo nga fa ese kula nga il a ouvert eu foi meio que fa vai ka fa ya okay lo kula fongo nga kula fongo moka and kula fongo di makai ka inga ile fengo le fongo ma ama fo ila ya elo ya ka ko ni kopio a kula fongo ku maul moka pa ma fo le ile kula ese mal fongo a o ko inga kula nga fa penga e mawhai e le whonga whekalai, ngā whapea o leo so li whonga. Wai o winganga e ka kaunga mai se whakanganga. A whapea lola le lao ese. Yes, they have a right to ese, and that's their freedom of expressions. E mawhai ngala ko whapea o le mau ke protest. Ai a whapea mai le ora le whonga whekalai a wangi i kula isis. Because o le whonga whekalai o ngā ia o longa lea mauka e vai ngai o ngai or kai ole ole on mauka ava pela mele ora fon fekalai e kula is e kokusa le leia le ora ngai alu ese male ora awangi e ali fafu pe ma fo fau i le malo si anga le fon fekalai e fai fa kon fon fekalai alu ese man mauka ava pe foi la ku lunga ai fa pe ku fon fekalai le ai o ke le se umar fon Ava pela ke enga sesi ia whakongunga ia. That is a contempt o le palemengi. Ai o kula whongo ia ni makai ka inga luenga le palemengi o kula whongo ngā wha palemengi. Ai ole ai ia kakau ia ka ngaka ale sui whai pule e whai eilanga ia fitfiringa. You make a decisions and you have to face the consequence. Pe sa o lau whai unga ngā whai pe se o le consequence ele ese si fai e avangi e ke enga le consequence pe fa pe ola mai le fa kongonga o kula fongo on moka a fa pe ke le kalia inga pe ke usika inga se fa kongonga mar fon fekalai e ke ongo a fia kula fongo a contempt le palmengi polo solio kula fongo fa palmengi Ole vaenga muri la ka touch space. Ole wa nga ingeia ia fia mema la ko vaenga ikiri o fam singonga. Oi representing o fam singonga. Ole lo ia sili po ese se la ko lo ia wa. E foringa baila ke le loinga po advice lo ia sili le mele sa o pele sa wa. Ole foringa marsi anga la ko o la ko wole o ile la vanga o mangingo le sa nganga kwala a very doctrine of necessity fa pela le yo lo yesili ile in ka upura kwala o nga e la ko marsianga o fe le ye kusa le fo au lo yesili la ko yo le mele anga ye ai lo ile ise marsianga por mea se si mea fau ko ngai lau si le fia foi le wa a fa pe lo ye si le kawanga ele kau por mea le wa e kau ku maro si lo si fa pe ko ya fia me mar ba vai si cerca com benga la fa ele kau ko o e foi inga ka com kau ba ngala o si me malo si ora nga ke si da fia e foi fa wa un ka pule ya o ngaola e fa mali ole on melo si le ya ka onga ya ke oke mafa fo fo ile role o le teni general le fafika o le kupu mai samo and with great respect to the officer o le lawyer sili me mo o le lawyer sili ka kaunga fa ko inga le malo ile vaenga kongu ala ka o ko kula fong a fa pela lo ye se mafa fa o fie me malanga vaenga e pe on menanga sa ngo a ver fong fekala ile kula fong wa ave se fa kuanga lo ya sili e kusai malele ayo se pa ki afia me le aki ngu olo ai foi
o le fau, o Cedric, makuala. Wa ave sanga fau kua ngalanga le mangingo le lalo le kulafongo. A le lo sa paki wa fsiningia fo i le koe whakangainga o i kongo le mauka fongo. A o sui fai pule. O le mauka fongo, le mele iei ia sui fai pule. E olong sa whai fonga whekalai. E le mawhai anga songa korosi esis. Me whainga e o kua ia whaululunga makanga luenga ngofo i kua. Leanga o le kaimia sa whai fonga whekalai that chamber. Nga o i la kou lava ua avea masui fai pule. Ai ua kako kalango soa ia le maka upule a ele avea o i masui fai pule e iai mea mga o mia. Whakauko o il paki pe whakauko o e ke independence. A whaapela o le o ke le lopo o le awhangi. Po le loia siri le la o nga kamwhaingi ave le maka upule le whamasingonga pei o nga whairisanga o nga fia me. E le whea le loia siri. Longa avenga o se maka upu e representa i le vi warkangaka. E le o se whaipule e kusai mga ongar kula fonga. Because i sesi ku, wale o ko iei se malo si anga whaipule ia fia me. E le o ko iei se malo si anga whaipule ia olo, le fau, le akinguu, ko sursulu ma kuala. Onga wale se lako paki. Ole fesiri whaingo fia ia, ole alko paki. Afa peangi wa yese updated list ale ofisa o whainga pāloka ma le ofisa le skalai paki paenga le skalai organization si Samoa include political parties. Afa pe yese lako updated list ai le o iai ngoa o kangakangi ko ongo. O lesi fo i evidence nga e ka o ko le fong whekalai. Wale ingi paki e kangakangi wale o ko le skalanga i kokongu o whaamaunga official documents ale malo o yaingi lako paki isesi whaamakalanga isesi ku le ama senga male malaka voile turn up kaya o whapea mai kia olo kia lako sa whainga mai kia ule ki ule lako sa whainga o le mea lalanga e ka kaunga vai mua ya le lo yasili o whekaui le maka upu le kam whaidvaenga le ave le whamasingonga Kevin o lai fo ele whakauili lako sa whai kongo le o le parimengi. A o ai kongo lava le represente le loia sili. Yes, ele poki loia sili le parimia. Pa o le parimia, o le whaipule o loko whanga. Ai ua le o koe active le kofi whaipule. Onga ua le o koe ese paki. O kei loa nga whapea ngei o la auli le i le ngofoa lea. A o le mele lo wakupu ya la auli wakuli le fast. Ele o conversation ne le ka ke fai kai mingi. Whatever fa mavai, whatever fo inga sui. So it's just putting different characters in positions ngai. Nga ka ko ka ngofila ia le mafofau. Le integrity ka ngaka ia sa fai ngai ko finga. E makwa siroa. E ka uala ia ke au male fa fonga ngale ku. O fea kongo ale ku lo ia sili. Ia ke au e kaunga ku lo ia sili. Any lawyers your first and foremost duty is to the court and the law. Ava pela o le fai merkula fongo e mga o mia lo iai kongo o le fongo fai kula fongo ai avea oe ma se sui o se paki pe nga whakauko oe i lalo se paki pe whakauko foi oe o se sui kokas. Ai le wale miti i. Ia. A kongo la sila fia le official lawyer sili le mea kaunga fai and I hope o lai lau ke whaukua inga le i fia me. E se le mea le mau ke whaia. E se le mea le mau ke whaia o le makolanglangunga oe. Ai wale eisau paki. Otherwise, e le kakau fuilanga mako koe avea mako mankangaka i konga le official lawyer sili. Onga leua mako wakua le whaukua nga se. Ma mako whaasa o le mese, ai le whaasa o le mele whai merkula funga. O rongo winga la aka ko kikiro farma fa faulora mka po ko la vringe walang ka fi umalo yesili langa ko finga ngorong kongi malanga position but wa kaunga o se mga kuya ya wanga ko fa ise me fa ko fiemi o ngorong kulanga la le ole pela foringa baila se mele la kai fiemi instead o ia kai fiemi e kula fongo alo kai fiemi nga ia kula fongo
e mangingo I o le whaavai le kiuke lo ia sili and e iei e malo si anga lo ia sili nga ke sawhai I so se whamsingonga, ma so se maka upu, e o fo I le kele o kula fungo le kungu. I peifula le Crimes Act. E iei le vaenga le lo ia sili e kakaungonga nga avile consent o se o le nga ke kalia I nga ke lango inga ngi moli anga o le la afai se kangaka. E whapenga fo ila le kiuke lo ia sili e kaat le constitution. A whapea o laua a mai se whakongunga le palemia. Ai whalongo aku lo ia sili, it's outside of the law. O le fesili. Are you obligated to act unlawfully or are you obligated uphold le kula fongo? O le kali o le mea mulmuli, uphold le kula fongo. And pe ke kele mai pisanga le ia le kai o le kungu o akala fai mai e umanga avea o e malo ia sidi e ke koe fo I lava le profession. Unless e ke lo ia sidi fa va. And I don't want to comment fa pe o lai mafo fa kokongi, you know, that's irrelevant here kia. Because e ka kaunga mafo fa as someone o lenga fa kauko, it's your reputation, it's the rule of law and it's the court. Because ale is a rule of law, ale is a court. Ava pe lola fa mo le interest ar kanga kali kiri poki mai ka mafai e twist pe sway le fainga lo advice inga ia meet ile expectations ar kanga kali kiri poki. I think we're sitting here for ilo o integrity le kula fong. And I hope that's not the case. But given o lela alu koluma singa. Ela alur kolma singa ele o yengi pa ki ai la kovia fia me mal ko limale. It's a legal questions. O le alo pa ki. Whether you still a member of a political party or not. Afa pe o le kali I ka umai prove mai o le yele pa ki le ke lenga o le ke belongs ai. But we all know ele yese fa ka konga ngakupu after 21st o yang wali. Ese pa ki fo. We all know e le mawhainga whai se pāki fo. O lea whaikau kei loa inga, e le kula whongo, e le mawhainga a vea o ema independent. So awha a peala o le kali o le I, a le mawhainga prove mai se pāki inga le sikala nga whakau ko ai oi. Longa winga o e pepelo. A awha a peo le kali o le no. Whakua lolo ia sili le whongwhekalai. Whakau ngu lolo kiuke. E iei fuilale a ia alvaenga le e o ave se fai unga le whongwhekalai I lalo le vaenga kasi whakolu le kula whongwhenga pāloka. Pe awha pe I loa e lau ke le agreed fai unga le whongwhekalai. Ngā au mai lola ia lea e au mai la le Supreme Court le fai unga. E kusa I male mea le mga o mia le kasi whakolu le kula whongwhenga pāloka. So e ke le I o le ke le I o le ka ua ngā luenga lo ia sili. And to me it's not about supporting a faction of people or SMS Paki. It should be supporting le kula fongo. Because as I said before, anga wha apea ngi lau la auli, le e pare mia, ai le wakupu ele mea le wakuli ele fast. A fia mea I o le siku. O le ale mea whair kaminge. I'm sure the lawyer sili wo says lauli ke se. O ngai se lau sa whaire sa whaire o lau le e sau, yes, o langa palo ka mai o e le koiku malo. Ala nga loa kuli o e fia me mal fast. I lalo la kula fongo ele I lo sa paki o ele ke alu e challenge ele fai unga ngai o le ko. Ya mo sirio ngole vanga vo ngai nga kuli fia me. Ya e kuli aku vanga ka mo mari vanga. Pero e kuli aku vanga o fa malo si me ka fa kuli mari si vanga fa kumula vango lenga le iva lenga nga mawai le vanga ya firme ya marola e salo ko kasila un ka pulenka nga marolo la ile o se vanga ngo la fa kaya fa yam fa ke kainga o se vanga ngo ya se menga ku po se fa la velape ya venga fasis ya la que pa kule ya misa kango bese le ngai fima menga sa la be mang o kanga ave nga ke o mo po a menga nga faunga ai
o le umi o ke ngofo mo le mere ala fe susuenga o la so wa fia o la fianga o le ke ngofo ala fa inga nga le o le mo le sa mala le mo le ma le mo me ko pa la pe ale ma ke ngofo fa ma misa pa misa ba ya me nga ke o nga alo le so nga le ma alo ya alo la ba la ke ngofo a se kami mulmuliange mo o fe ke afia ai ku di fese me ko za le kalango mai ile o le kefsili mai le mele o le nganga ngongi evidence related is a criminal matter. So that is a crime. Kusape fa pe ava pe ngi o le kalango le ma ai o ma umala ngai ai kongo le melenga ku po fa lavlave o ma umanga relate langa kongo fa su nga leo ava pe lola remove se me se kas ale pe nga e fa foila ya misa va pe nga ngai finga ngale a awangi ilo leo kuzalo e kama fai e pervert the course of justice, and that is a crime in itself wa e kango temper evidence. Ava pela yese kulanga fa penga o lewa e fa kingoinga ai maua mulmulinga i fonga ye evidence nga kangor ka remove kusala o le fo e committing le crime e sesi ku o le afa sala fuila o le a charge fuila o lo le o memo mo o lo e kango fa kongunga nga ia ingi me langa kongo se o se crime scene o le nga i loa me langa fa kingo le crime po le ke lo ingangi i me langa i kangaka le wa afia ar kanga le wa afia o le victim a le wa kango ngi e faile le fa kongunga pe lo e kango e faisisi kango fikia ipe ongi ilo e leo a alo nga ongi ilo leo o sol kula fongo fo e ke le ala le afianga e ko kikia ko kusala afianga o oi male afianga kanga faia o jolo e kama fai ave esengi vaenga ka ua a iko kongo le o le melenga kupo se fa lave kau solkula fongo a o vaenga ka ua nga ele susu nga leo mankua fo i menge yo investigations pe o nga ka ngo file o leo su engi po ainga fa ka ngo inga fa lave e o le lau e o fo i me yo fight pa o kapeka e ka ua ke leo leanga e ka kaunga test de DNA po se menga isi koko po penga ye fo se kulanga vai penga ye fo ingi kulanga lima o sesi po le laudu fo ile pilong sir kangaka le afia pe o le laudu se kangaka o le i kaunga mainga o le ye kong pong pia ai e o fo ile me yo fang e kelenga koleki leo ava pe o le se fangu yo e koleki ya un ko fang o ngai mafainga faile swap test ava pe o lenga ye se kerfongi a wa e kango kongi kerfongi se simea a wa e fainga ngar kerfongi nga o ngala ke lola ye yakala kong mas communications like kong ava pe ala, and that's not the point in terms of o mele kong kerfongi the fact wa e kango remove le kerfongi mele crime scene a la ye kongu yo fingerprint la ye lunga fingerprint le kerfongi o longa winga wa e ka mafai e fa se ko o le term fa palangi pervert the course of justice wa e kango temper for evidence o sol kula fongo le menga e mafai fulanga e afia kusala pe o mai fonga e fa pe aku ia ele o ye yangi menga ye lunga ngau manga test ki lia ke fongi no the fact that you have the intentions to provide wrong informations or hide informations from the crime scene, you have the intentions to pervert the course of justice. And that is a crime in itself. Walu la me ke le ve. Walu? O le masalo mia o enga e faia. Malo kangonga nga evidence. O nga evidence. Ia nga evidence o le relate i le crime scene le kalangoa. O siti la longo o la fianga misa le ngo fa ia re se me. La foi usola misa ia maalu ma fe me ange ula pe afa pe ile kaukala misa e afia foi misa it is after the fact afa pe ngila
uma le fia masinga ai alu misa ka. That can be used as a mitigating factor. Reduce ai le fasalanga misa, pe mafai fo inga fuli ai misa. Ia ala wala e vai ai, especially a defense lawyer. E va pea, nga coerce ele ia kaua misa. Nga ave ele ia kaua le kupe ia misa. O kala fo ia le ia kaua nga fai ia misa. A va pea ke ka ua mea ia. O le a fai se mea ilo a inga. You know, ko inga whaafefe. Nga vai lola ia lea. A va pea o le history o le ia kaua o ko inga kangaka you know, o e masanga e involving I fusuanga mang me vapenga. It suffice to say, e sa ola langma ko I genuine na le fefe misa. The fact o lenga sau after 3 months, after 2 weeks, wale mawhai e misa o ngonga holdinga le kiu tolonga conscious. E yai mea langa ke nganga. E relate, ile misa lenga involve ile ya kaua o lenga mali wai. E mawhai langa reduce le se fasalanga ya vea misa ma fai fo inga va pea le ai o le focus o le ia kaua o le ua sau misa au mai ia a whamakalanga ma evidence. That is okay. He was doing the right thing. Ai o le ia kaua e ka kaunga nga pa u ele ma mafa le ulo la longo winga la o ka sirin ki ngai o ka whakaunga le whaalavelave yeah. Pikola e ma mafa ia mo singa la vea la misa kaunga la vea o I e kele nga o le mea winga le o I le kele nga whai roka o kingonga I lumo le whamasingo lau whionga le whamasingo o le li ilang whai mei kia o le li ifo ilanga maka o ang whaiunga ngō waku o ki o ngā whai mei le li ila like you know a maka ilonga kau kakala evidence a va pea la uma I fonga e sa o enga amaka a wai kango ku le ka o nga e fa uma o le va pea o lau kamare le u e mama fala oi e fa si mama fa like you have the intention o nga o le me vanga le vai o le wa ye le menga kupu there's an incident that happens a le ko ma fai e prove pe ye se kanga ka nga ye sanga genuine intention e fa ka ngu mele ava pelanga e amakanga ai laku ai wal waku fai o nga lo e lo o nga fa nga lo la o pupungi ai oi ngo la kwala e fai o nga ya awe kango fa kongo misa nga ya kulowa o le nga ese o a melanga ye o ngi lo fulu mame nga o ngi mo wangi fingerprint ai mo I fonga o enga fa kongo misa o fa inga amakanga kusa in overall kele yo charges ke lavla vea saka kaunga e lo le wo involve ela kulova I walavanga ai ava pe kele I faia se kalava penga lava pe fa umalo mangunga mo le fango longa winga ke lavla vea ele uma ka case le la o fa nge ya o evidence le ya misa ai ma misa di ngi menga ye kia pero le ringa ale o le ngolo inga la nga ya misa ye evidence ala ko misa le ngi menga me le ringa le la fa ke ngai fo lamba o bale o ela ma o le la kinga ngai il bale o nga lola e kele langa va ai ele prosecutor ma po leo ole mea lo approve sa yeli me ankup e paua le mele como fai yesu o kangaka nga involve mala intention kangaka nga involve ava pengila ele o le nga fai ko langa ave ya misa ave pe mai misa le ingi me nga e fai yer su suenga langa ka kau lava o nga yese me e prove ai o la nga ye evidence nga luaka ngofinga nga ole mela la akupui kusa o lewa ilo o lua o mga involve o lua o mga lua involve kusa la ese fo ila le va ai ale prosecutor the way e mafai inga ka ulo lesiles wala inga afa pengi e mafai langa charge uma o lua afa pengi o lenga yele kingo maliui
ma fainga charge mo o luanga lua fa ole ai fa pero mi sale ai ele o le inga nga maka o inga kele nga kau kala ia le kele o le kele o kangaka o le kai milo o fa longo mai se fulu fa ka usanga fa pe mai for life e fa pe o inga fa mai kia ino kai mi fa conversation fa pe a maka inga ko ka uanga ia mo so mo so ia le mi sa fa mo ka fa sa la o se vai ngala ka ua ka puso fo ku puso i cases ai mo se fo ke le fo ka fa ro kwa ia la fo ke nga ia me fa pengei o se me wo mo ka fa ia e ku le ko ia ni me fo i ngo wo puia ia le si ku ia mo ke nga ia mo mai ngo solo a ko case mai e kele fanga kupu i amasia ia ka faonga kupulanga le mele o ka fao nga onga ngala ia le o faso ava onga faile o fusuanga fai fusuanga iska nga makanga a iska ka fai uma a o kanga ka ia fai uma mo ko leo kuso se ise si vai vinga le e ka kau fo i ia ka ko nga ka ko mala a va pe ai vai ko fai fusuanga me i mamawa a va pe fo ke vai ko lai se me o lai ke vai ko lai bo lai fa kingo se solinga kula fong kam fai au ai luisi awangi fai ai luisi fai le la vili le onga ole e ai ke se ngo ia il vai asongi ile ko e ka ke va ai male alofa a mesa me o saut ka ke va ai male alofa le kaimi lau ko lu mar fama singo lau ko lu mar fama singo wala lau ma mai fama singo me nga fai a mai lo mar fa salanga ai ka ke va ai o leo kusa loko a o ile longa fo ingali ko se ala me ngo fai mai maungi kaimi la walo o ke fal pui a ole me nga fai kaimi nga so ai longa pe fa mo lunga a longa fo ile le fai mai se mo longa mimika ole longa fia ma losi ava pe va ia ku se me o lailo e ngo afia ile kula fon au le fai e o fuila pe fa pe la ku se si fai ku ya oi uso kango e va ku mele ave nga se me la le me au ke pisa se me nga langa fa o ye ai mai le a soli le la ole ave le wa ole kala konguanga como fai le la ole ave le wa ke fai lo kala nga sui lo pe o le ai kango la ave ai le la ole ave le ya ole ela ikiki le fasalanga be fa pe va venga e admitting ela ikiki fo ile fasalanga mai e kai mi va pe ai ele charged without convictions pe ava pe va ai mai le kula fongo maleo o lenga e como fai me sa no ngole umbi ke ngai se evidence ma le umbi ke fa ka ngai ma fa kinga ngai le susuenga o le mafa fo la fasala Moi, o le alu kupe. O kupe taxpayers ia kong ile o leo. O le fo ia le kaimi o leo instead o lai fo isi e vai a kakai e a oi. Vai isi fafika uli a lela alu le la ave resources ia kupe ma kaimi o leo. E fai isu suen. A o le ke sa fa ia mai pi di mama e aka. O le ia ke o le main evidence. O le umilanga e nga. Ia ole umi fo inga o se fa salanga e vaku ia pe fa pe umai fonga o mea ia o mea nga kanga nga mai le mea langa kupo se solinga kula fon malo ai ma fo me singa pa kile kiki a pe nga ko korunga ia fa ko di pe fa ko hongo ia le ia mosalo o mai ka fiafi wa lava foi mo koe ka fa soringe fiafi mo fa fonga mai le ko ia ai ka ko kalso fu wa ka foi le pe ka wa bo foi ia siaka ia pe que sa foi makai ko ro ma siaka pe fa karia siaka fa po kala mo ka wa ia ai mo wale va ngo ia i fu se va ngo ia sa foi ka ko e va ka ma e que ai pe singa va ngo fo poinga ka ko fa so ka ia mo so ka ole pa ku pe ka ole ATM ole fast ia a ko ma ngai fo ni me la ku pu mai ngai
le ATM le kai au pe maka o la se me kupu mai ai pe maka e kuli ongo kuli ko iwa le ko koe ia ngi swinga coffee ia mangi ngi sila sanga foa o paka kali fam singo nga fo ka ko fa nga malo mai la ko fo lo afia ia Karsia ia maua se forward fa fika uli Samo. E ka ke mafau fau kai ia le vai a kongia ku. Ele au ngā le fa be ele Samoa e winga e se nga ngu. Ai le waka ko fa nga le ngu e so li pala ia kula fongo e kumua i kusau mai ia e kupu mai i la ko fo e kau i langi la ko ngafa ia mai la ko fo e fa kau va. Yeah, kia. I can't wait e ka ke vai aku ua resolve. I think ua ole stage fo ilea ava bea e fai se snap election. Fai le snap elections. A welcome ma fai e drag. Onga e umaku pea nga fai e lau kalai ke le fo whakangonga. E umaku la ko ai o aku sia nga ko pulanga le aku lai mai. E kau ma fai e whaasanga kongu ia kula fongo nga soli i la kongi. Yeah, it's all about the rule of law. Pese le rule of law. Ai lela ole o koe rule of law. A rule of numbers. So ole me mali foi la pe ole ngai sa ngo le ko iva le ai le attachia fiame. Ole a fia ko fuala ko kumalo. Yeah. Ava pe ngila o mai fonga o le whainga palo kare mea e koe fōi. Awa pēr fōi lai o mai whonga o le snap elections le mea koe fōi. Ua whesili la koe kumalo le kūle le kuku ar kamingi. O le ase viu ala koe kumalo. E pe anga whai ako le kamiwa kea. Anga wha apengi o la auli le ngofo le ye ia fia me. O le ale o la auli le se in terms wa le ai sanga paki. O le a kongu la vale reactions a Samoa kamingi. And I think ele whainkai ala aulinga step down. Whai le mea pe o meranga kupu le luafe luasfulu. Le angaru ese mali. Angaru ese mali parmengi. Mali parmengi. E ui anga whainga ka. Anga whaia. So le ese ngara ngā pe ala i ka ngaka malako interest. Lo. A kuso e por arka un car snap election. A whai o su ngai o le amio kongu mal mea kaung whai mo lumungai. Yeah. So pe Yeah. We I think ole me whainga kaunga wa ai. Awa pe ole ma whainga resolve ua whaio le ia le speaker i e whakaungu ia vaenga kula whangole a mai i onga kiu ke wha speaker i issues whapea. O e whaile snap elections. Ai anga whapea la e genuine le mawhau fia me le kungu. Awe rosang whakuanga head of state. Le walua motions. E le whapea whoilau le pasi o motions. E mawhai e inga whapea. O le lango ia kia. No. La sila fia le sao whapiko. Le risk o motions ngai to both sides. E pau ale kangaka lai benefit mai le pasi o motions ia o fia me marko ongo. A le ala akoso mako ia male kungu. E o e whaile snap elections. Pe afa pe or fai unga ngai o ingi. Yeah, ma lor faso. Salo wa fai we for kapo kala mai male. Mai mo mai la kungu. Ya, mo se maru le fo nge fiafi ma si ka ko aulia so kaya mo nge male so fo saungi ka koloia. Ya, faso foi ma mo el po.